Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga to whailang. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, bilio le vai, bilio le moli, e mwhawhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausia ino whale, mauta malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa, mautinoa, ua sa o le lei le whareoloa ma le nu. Filifili leo whai o le talo whakauta I te whia whatawina. Mai le tonu se furu fitu se furu se lau tala. E o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out. E whamautu wai lau whatara. Mare tua, whatu mo whamau maunga I peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na ilo whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo whavauta. So for manuia malangi ma, o lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana.
Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention hana, asiata, or mutton upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. O le Aus Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaawai nei Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele langa waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua.
Mātou te mawhai lava ona mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua E tūsam fina ngalo mana onga o a inga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili ona sila sila mwhai tau malama lama lea I le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi ma sina mua mana tua na ile tautua le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whaatulo atu Samoa I tu sai marau whaafonga mai. Whaatulo I o po ia, mo sa mafai ngā. O po ia lava I tu maue o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kalesia. Ia meso po ia whaaru. Ai o le a whangatongu le malama whaamoe I le yaso. O au, o a whamata po sa lue whaapo le manu. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o wa onga I komisio sa mo ma fa I mino la fi se la fa ma o ma tu ngal nei ma ta tu fa la to mo skopa I otla e fa ma popo fa mo fa pe nei mo le ati na I no ta tu wa onga komisio sa o fa mo pe fa ta lo mai le pule a onga ina ia toi whaano leia, ia potu o wale o tau ino si tātu. Alo ma whanau si tātu ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. I tā upo ia o iei le tātu po o keti o le STEM project o le hua awhe luonga. O iei whaamoi moi la whaia le tātu le stara, ia maua esele, mo le whaamoi moi whaalea le potu ao. E tāwo tele mo le ao tau nina o tātou ala ma whanau. I tu langa tau engineer, whaafomai, a mese le maths, o technology, o ma tā upu I olo I eiri rau te inga o tātou maro e a tiai. Ina ia maua I lea na maa ala ma whanau. A walu ni mana I o Samoa, mese tātou tunu. E te talo tua ima le nganga whaalawa, o I umana o onga o skolisio Samoa, o wō paanga uma, ia tātou lafo aso, o tātou ngā lua whatasi. Ia e mawhai e ona whatau nuina le whaamomoi, o le tere hoilina, e māma ai, ia rena. Te talo atua ima le nganga whaalala, ia tātou la lava se lengi te maua, ia o le a ngālea, o le whatau nuina, o le leipo o keti tāua, o le upu masani, o lava ni ingalo a fia si o na rao. Ai maisi lea onga sa tātou a onga ai, ia o le mei o tātou sa ai lunga o maamani, ona o le taimi, o le poto vale atamai, I na o tau ni ai tātou I komisio sa moa. I whasi sinanga lea ma le ava ma le whaalai, ia ma mi te hui hei, fuafuanga uma.
O te o foro fa fatalo fatu le vanga o le fiafi le amatali o le porkalame. Ia, o le Tautai A'e, tautua mra unanga le Blue TV, le nei vanga o le fiafi. Ia, o le aso se furu mo le valu o kuso, o le aso lua le nei. Ia, ia lofa malanga le nei o le whaamaoni o le tatou ma te sidi le langi. Ia, fai foi ona maua le nei lao lao, foi le nei awa noa. Ia, fai ai le tautua, au nanga foi.
ia ua Samoa o le atunu pele le loto e pele le nganga ia fifia foʻi le tou auauna e maua lenei avanoa e faauauai foʻi le tautua faauauai foʻi le auaunaga ia ua lau faafogafoga maua Samoa faatalofa atu maufolofa atu malo le soifua manuia ma le lagi mamā malo foʻi le faatoatoa ia faamalo foʻi tiu te mafaiva ma se foʻi o galuega ia feagai ai foʻi ma lenei aso malo afuaʻi lau ua maua le alofa ma le faamaoni o le tatou ma taisili le lagi talitonu le agaga e totonu le faamoemoe ia faapena foʻi ona lauga tasia i tatou le alofa ma le agalelei o lo tatou ma taisili le lagi faasopo mai lo tou soifua me se foʻi o loo nei ola vaivai ia maua ai le malosi tatou te laulua fesilisilafai ai pe au magalugalu o le ea ia ua foʻi le logologo puialiina o le paia ma le mamalu lautele o sio tatou foʻi atunuu ia malo le pale alo foʻi le faatoatoa o amai oe lelei vaega o le afiafi o e maua le fiafia o e maua le faanoanoa o e mo foʻi le ita ia o a foʻi lagona o e maua lelei taimi ia o a lagona e o mai lea taimi ma lea taimi ia e lē aveesea ai le agalelei ma le alofa o lo tatou ma taisili i le lagi ia ua foʻi o le ua tatou aulia foʻi e ui o le afiafi lelei a matou ia a ua mafai a o le tatou aulia foʻi si ui o lenei aso suma le valu nei o le masina o kuso ia ua tatou faasifo foʻi lenei tausaga masina lona valu lona uiga toe fa masina na maheʻa lea o le tatou tausaga ia tatou faatofā foʻi ni mea na tutupu lenei foʻi tausaga tou auauna lenei asiata se mai pe au magalugalu o le ea ia vatu se tautua auā foʻi lenei aso ia tele foʻi vaega sa outou silasila mai ai ia e mai se foʻi o taualumaga o le palemene sio tatou atunuu o Samoa ia e mai se foʻi niso suiga ia mai minista ia e mai se foʻi ia o minista lagolago mai latou se taimi ona afe foʻi leʻi ai o le tatou faʻasoa ma toe faalautele auā le mai moa faafofoga foʻi sio tatou atunuu ia o loo manuia matou i aukilani o le afai mo kilokilo aku le fegasoloa ia o kaavale i fafo ia i le matou taulaga faatau ia i nei manukau sa vavale fiafia e lava tagata i fafo o loo sologa lelei mea uma i le alofa o le atua ia ua faakeleiga le malulua li e lei se kau mamā o le malulu faateleina foʻi le malulu ia fai faaleleia o laei ma ofu ia o lavalava foʻi ma ia ua e moʻi ia o kuaiga malulu ma akiaki ia a tatou faaletonu ai ia o le tulaga i ai e una maua faafuaseʻia kua i le maʻi o le ala e faasifo le kausaga ia o loo sologa lelei mea uma i le alofa ma le agalelei o le tatou ma taisili i le lagi malo le soifua manuia ma le lagi mamā malo foʻi le faatoatoa ia fiafia e faauau le tautua ma le aunaga foʻi mo tatou ia i lenei foʻi vaega o le afiafi ia ua foʻi lau faafofoga maua Samoa ia sa mafaiga o paia foʻi o le tatou atunuu ia nuu atu ia faatini o tausala pe au iai se faamatalaga pe lē o iai saʻutala ia e lē toe suia lava e o ai le faavavau paia mai le vavau ia e uma aku ia uga kupulaga e faauau pea ae faatalofa atu o le suafa malumalo iesu keriso ia i lenei foʻi vaega o le afiafi ia ua foʻi le avanoa uma fai ona tatou maua e fai ai se tautua ia ma se auaunaga mo sio tatou foʻi atunuu faatalofa i auauna totofi a le atua ia o loo faafalele malu afale turuia ia ua le tauasuina o le ipuvai o le ola malo le soifua manuia ma le lagi mamā malo le faatoatoa ia i o tou faletua foʻi ia e maise foʻi o le toʻatele lava o i latou ua ave lo tou soifua tautua ia mo le galuega a le atua malo le ona saʻi vaavai atu foʻi news mai Amerika asoa po ona lē la ia le tate vai atu foʻi ua sosoo lava ia tulaga foʻi o faalavelave i Utah pe fia e masina talu ai sai ai foʻi le tulaga
o se shooting tangata foi le tu whapapar whana a o whaiare. Ia tulau foi le tā ua le kalesia skarisa lau pai asa ngatai. Wala ngon wharisale a le nai. Ken se po felpito nai le amai niu si uta. Ia o le foi sa whaia se maliu nei ala tou se sauringa o se maliu. Ia ai te whate ia fo ile. Whaalongo mai ia ua papa tu ni whana ma tūlanga o. Ia le ala e maliu e tangata e to tasi ai whaamanua lia ia ni tangata sto lua. Tūlanga ti ngā hina lava. O le foi tate wa ia to le afia mai ia tonga pe o le community tonga. Ia o le tūlanga lea e lango nai whaanoa noa. Ia awai o kousira sila o le wharesare kūlanga o le whaingara ki Apollo. Ia ele to ele whapeta te whai atu ele o fia fo inisia ka le sia ma le sauni ngā lotu whaife au o lai ke e whailoko ai kuka ka mawhanga ko o le to fefe tangata nei ona po o le to fefe. Ia o le tūlanga fo ila le avatu ai le whautuanga lau tele. O le taute ia tunu i whafo. Ia po sa moa lava fo. Kupua me whapengi. Wa le to ia se popole o le koe kea. Ise se koe popole le koe kea fo ise. Ia ile so se no fuanga ile to popole tama ia po ngi farisa po ngi malu po ngi angi fale tatou te fo ile le faʻaitete ia. Lei mas koe kea o kama seia. Atua io fa papa fana le foi la o mari wai a la fai le mari o le ainga konga ya ele tau mate a ele tau ilo o so tanga i me ne yo fai nga kengi ma fai nga vaenga ma kulanga fa penga le la matia i fua re so i fua ia ma le o la lau tele o tangata ya ai ona o mea e kukupu fo i mo affiliations fa kengi ma affiliations fa vaenga ma tulanga fa pena o mela le e fautuaina ia me se fo i ole pa ia mara mamalu se tatou watunu ia e taua le fa tete o tatou au fo ngi e fa pe o la ke aru farsa o la ke aru o la wa le o la fa va ele ai se me fa pe a wa se farsa nga aru ile fa pe esa o Mota Tapuai it used to be the most secure places. E mawhai ona tatou o masurufanga iai. A ole mea le ua iai o ngā pōngei. Wale ko iai se mea ka o se kūlanga fui le o se koe popole ma se koe. O le popoi ma le ola whaasausili o le ola le iloa le vā kua oi ma le ola le mafaufau. O mea ia, wa kukupu e kukongo fresa. Tolo, e le whaapito manu ia tasi. E le whaapea, generally, whaalau i tele le whaingola o whaamatalanga. Tūlanga le nā le ua iai. Ioe. Ia, ma kou waila au kou le leanga o le mea le ua iai. Ia, lae o aso whaangoa ngoa, lae tau whaitangi tu i le to tele wa motusia le maftanga wa maliu se isi a leo akura wari ia whailako papa ngā whanga le maliu wai o ki eile sikama ia alae critical o le upuna le au mai News Utah nisi o la tau whale whaasala lau fo ile le laile whale mai le seauri ko lua in a critical situation po le conditions ia a whaasa more critical o le tūlanga o le onga wa onga longo winga o lai tau fao le mai mara mangalo le tūlanga o le ola pe ke fu woki akua ia o mea nei a ta fai tau nei ia lai to ai ia wa ko kiki le se news outlet foi lele o te le muri tai ma o follow through foi lele la tu ona o le tūlanga fo la unga luenga ia vai lai ngale scroll to ai lunga sa o le news mai o Utah ia o lele le vango sa ngi sa Utah aioi ia a tatou tala do fo ile skeke o Utah ia ele na male laina e mafai ona tatou whaingoina tasi lea skeke piko i saunga le mu pe a whakaku kalangoa i skeke o Amerika ma fua isea leanga o ie o le a aio
o le lau mua le o le kalesia mamona po le kalesia skorisa lo pe o se ngatai. E lou wala tou fu lele e maua lalo I tūlanga o crimes. But wa e sere ngai kaimi. A tou fua I le nei vai tau fu o soifuanga. Ele I le vanga mali waku le si yalo Samoa. Te mana tuai le uso po le tamaya afa. Afa fu I le o I fulfai uska mo afa wangaro fu ia kia usama ko o ngai pesenga. Mai fale lima. Wangaro le ngos kama. Man tu fu na mali wore tūlanga fu I whaapea. I mo be fu I o le fanga se ele I leva ai sau fu I le si mali wore fu I kama Samoa le fu ina fanga tangata le hotel. Iuta. Ioi. Ia, le I leva fu I ai sau le maliu o le si fu I kamakonga. Le pi o ke longa kau kongeki mai le maliu ngai. Le maliu le fa rave le tupu les. Po nei e po ana le altai. Ia, al fau tuanga lau tele. Fau tuanga lau tele. Ia. Ia, tau tuanga ma utou me se fu matua saunga le mu o tofu o lo Utah. Ia. E fu lisi me fu le ke au kanga kavalinga o le a. O le sese o le tangata fa pe ai or kanga kale ai ala ufanga ku ngo sir ka ka ufanga yo na ile na male la ina te tu sata to falling ama tonga Tautuana ma o tu sa ngale mu na yo alom fa nau ya a fe mai fo I Hawaii ele foi le vão ka sa mai Hawaii pa ma lia vanga le e mo to ese me ma Hawaii ro va so taluai o lai wa watu ya fa ai lo o le storm tūlanga foi lele o le afa. Ia. Mautei o la ua mantana la tu ia la patainga. Ia ale ua va ia tu. Fa taila va afa alu. That's the one afa alu. Fai o le uso foi po le tari ia afa alu. Ale la ua va ia tu. O le afia mai I le pitu nu I Hawaii o lala. Ia ua misi ya wel changa tantango sen mai ja ule na inisio video ta fenga nga ngai ka fea ko I pese ka vale tele lobsta va fale mai por ka vale fuimu I Hawaii ya o lo oli potia mai fo ele totele e inisio tatou por kala me o lai pele a fo o lai fo I pe mai le power mo tu siera una ga tau ile tise stasi o vaenga le o Hawaii te lo lai tu te sila fia la ve auto ya wa sau fa wo mai fa kasiar ngi vai kau fai ora sau fa la fa nga kula ara sau fa la lave e kukupu e fai kangaka so ya tatou matala ya me se fo ia tatou atunu o lo e papa au ina fo ia tunu ya maskeke ese ya me se fo ila lo longa ma ta fenga ya ona o se fa fo I pole al tulanga o leo so ia tatou I Hawaii. Ia ona I vaenga taua ia e so nia tuai ia wa fo ia la auto fu tapo inga ia Samoa yes it's so sad fa mai se tu le nga ole tu me se fo auto na pito no America me se la vo Utah ia o me o lo tupu ayo fa tai ia auto le tote fa tai me la usukia ma o ke fo mo suki ruria o fa ko ra o pinge va ko se sira mai fo ko ra o pinge homeless ya o pinge ngai o ngo ukuia pinge ngai ai mana tu mai e fe o lolo o nina ya tana li ole falai se va kupo kanga fa la vele I oi ya ai vai foi nai disia ta foi nai te ua lango me foi neo live a copyright ata te na fale to do tatou live ya ale a fai na ya tana na sen me tanga ta fo I le pu e wala ngala kele au sa mo ye ya ole fale vele na I la oi sorry I la I Hawaii ai ole after yet le tulanga ile soifuanga me se fole nei vanga le feve tatu afalol fa tatu wo tatu malolonga fa felo ia sunga le tatu me se tatu malo fa alo ngia tatu malosta ta mali Samoa ya
sa leva no matou militino nei ia o te roa i New Zealand ia ai peitai o la ua whaainga lua ua no fofo ila i Samoa malanga i Samoa e atia e ngangau le vao ia tūlanga fo o nisio whaamrianga le tua e alai i whaatoanga ma tūlanga whapena ia se uma fo ila afe ia se tau sa ili mai aini tatou tala le mai Samoa me se fo ia o tūlanga fo io nisio whaamrianga nala alo te vai tunai feo lolo mainga ia ka ngā amwhainga mai e lunga producer Perry mole ia te lona i vainga na i le afa o lala o yo lena tupu o i lala i la ie o i awai ya paule le anganga am faina vi fo le show ai le tunu mana ya o vainga nai nga luenga so so li fo ya i la tau o nga lu e tau fai to kilia le leia mangala ya mai se fo yo o tua oi ya ino fonga fo yo lo ia mau waitangata ya ona o le tūlanga mae ya o le faala ve faale natura ya te auto fo ina hawa tole ai ya la kieli e sa wa fo ile ka keru ese mai lo ai ho so lo makama ya ai pula el me ngale o so mai la ka ki o se ka ku ingo ka manena ya tana peri ku forunga fa makaila ku yo am faina vi forunga na ya tana ma va inga se si la ba ya te sko ke le wa isi lang ofo ya wa ele o mo faina la tu tanga i masila e ini sio va nga na ya o te lo na to nga ru nga fa le ya ele o ye se report wo mo le te mi fa pe mo so i fu te le lo yai ya ai audition nai vainga ya ma mea o lo tupu le nei foi taimi ya ile stete fo yo Hawaii ole ani si taitatu te rona pauna nai breaking news fo ile le mo le taimi ya SMI tatou faʻasoa masani ya wa fo ile fonga tapua ia le tatou aturu ia i tafatitele ia maso o se tafole nei ke lope fatalo fatu ia te autou fo i o loo mai mo whaafonga mai so tatou tunu i Samoa e i sa marianga lelei na reach out to my fo lele ia te ua misi ia te ule vahanga lea i le vaso lea ia but I think na reach out to my ia te ue fia fo ile wa ngalangonga se me mana yan tu ele tu longa lutu ina ua fa longo mai ile saunoanga man tau tinonga ta mai a filva ai ioi nga soka me vaso ran kengi ya ai onga wa pisila fo tatu pokola me mangalo yete ya ai manatu se tau tapo ia mo favor ole la tu fa mo man fa sinonga ya ona fa ilo to ila ia leo se va nga mana ia na so tai me stasio sa maria ngale ya il tatu proclame ya awa fo ila na ia mai tau mai mala na fa fo mai ya ile tu langa ole fa tala noanga ya male fo ita mali ya ai ole ka ua ku an mali ya si fa tu la utala mali fa tu la utala ono ole tu langa itato ministerial of na fia ma ko o fa ko ngafi ai engare ka ua ko se ona pe ia le fa ai lo mai ele fionga ile pa le bia ia malana foi fa nga malo ia swinga le ole fa so fa la waitele ma pe ato no mai le sunga le ato i no ngol tato por kalami ia awala to mai mo fa fonga ia inai tamali fo o lea ua filifilia ia e avea o minister o se minister po o ne minister e le ngata fo i lea ia o le sa fataunu i le so ia le fatautonga a le fionga ia tuia ia o le e avea o se sui filifilia ia ua manu malo i whainga palota mai li tu malo sa fatalua la tato atula se o tau whaafonga o tu iale la tato woi i se vaenga le nei o le
whātautonga, ia le fionga le tā māle ia le fionga ia tu ia, i te tono le pāle mene, i le tai au ana lela. Tūlo wa au tau matau lunga tu spaia. Tau lau suafa mafai tau lau tautonga. Malosi malama. Le au fa maoni matau avena tonu e lo tonu fa maoni. Il malotu to tasu Samoa. Male au fa tanu wina male tau. Ai male fa maoni o tiute. E veai o se sui sfono o le pare mene o Samoa. Ia so ni mai le tua ia tia. Malo fa aftai lau fionga ia se fa sai ni ane pe por tautonga le sui mamar. Ia tu ina tu fo I male fiong pa ia le tua. Ia e fai masulu ia ua au, ia male mamalama ia wala wala wina. Wha manuia le tua, le wala wina o lau fionga le sui mamadu. Ia, o se toe whaatepa lea I le tae ona le la. I se vainga sa iai le toe tau fianga o le pālemene o le tātou malo, ia o le tātou waturu. Lea sa te tala I le sauninga whaapitoa o le whaatautoino ni minista. Ia, ai so o toi lola ia mar whaatautonga o le fionga le sui mamalu ia le fionga ta mar fale ia tu ia pai I le tūlanga I te tono le moatofono ma le tua pi fo I Samoa e le fau pai ia le fionga ia tu ia e le fau le pole sunga tu ia e le fau tu tono le pāle mene ai ona o le ulua I taimi o leana le ua whaatautoina e vea ose sui fai pule ia I lalo o le vaenga whai al whaatotua I le tua Samoa utasi me la lea ia o se fianga fo I le loto e mamalu arka maloa I langa suki mumua ma eu fo I le whai ngā kuia matanga o le paia inga sa whaatauto I lalo le suki ia o le fu alanu moana ia e waru ia o le ufiritanga ia le la ua toe whaatautoina I lalo o le fu arwhainga malo. O le mea makau ki ai. So le sau arka malo a whakau ko maua malanga swimming ska. Sau arka malo le sunga di ta marfale. Ai la I manuia ia safatalua o manguia ia. E le ngata o whaatautoina e vea o se sui faipule o le moatofono. Ai ua whaatautoina fo I lona tofi fo. O ia whiriwhiria I lona tofi fo. E a vea o se mingiska, o se sui mingiska. I lalo o le matanga ruenga o le ombudsmans o le a surfa inga. Tanga ruenga o le ofisa surfa inga. Ia ma le ofisa o le fono au fai tulafono. Le a fiai ma le maenga le au fai ngā ruenga le fono. Wa ila tātou le makaukia. Ia, I kongu leanga iai le whako whala I ngar kou sui sa whaka. I tonu ale na nau el ta marwhale. E ta tau loa o na tātou o ka kia lea me o le o e oposisi maa ngai. Ka kia lea me o re kaua ngau mare aisi. Ia o mea ngā rei kua ngai. Wafo I ngare e aisi mai a di makausanga le pēi ngā le aisi wha more mole. Ia e whai mai malo ka kia mai. Instead la o le toe taatia I le vaenga le au ka kia mai. A lea la ua I to tonu ua sao whai lunga o le laulau e lufi ai tonu o le tamau a inga o Samoa. Ioi. Ia o le ka ua la le ngā. Ta ua te lele na. Ia. Ia lea ngare leo le atua. Ia e le ngata ua taulia e le ngata ua sao whangai te tonu
ai ua tauia lo le tautinga wa avea ma minista po sui minista mana tu ese minska lango ese upuia ma le whaongaina ese me ta o le minista lango ese me ta o le sui minska o tu iala leo se minska lango o ia o le sui minska la le wingo le whaamatalanga o ia ale ai kia pe ako le fionga le mingiska ia te pe atu o ia na te vai am tanga ruanga o le whaamanino nga lea ne whaamanino ai se tasi o mawha atalanoanga po tausangan te nei ma le sunga le lipa le mia o le whaamangi ngonga leo le senga o le associate o le mingiska lango ma le sui mingiska e ma e tau o fo le whaanga so sa vada e leo se mingiska lango lar kou kama e maua lunga le mele o le sui mingiska o le ale senga a malanga ese mai le mingiska o nga kau ave lo le sui mingiska ma malu makiuke faa mingiska ai a faa pe o le asosia o kama fo ile lo mingiska lango a malanga ese mai le mingiska e kofila e le pale mia pe fo ila lo pale mia po se isi mingiska singia o lo i Samoa e kau aveinga le makanga ruenga mo le nā taimi o le se senga nga. O kou kamala le le se kama i kangaka o le kanka Tatou o le malolonga te foi mai. Ia fa feilo i Godfather rungo le proklami. Ana ngata lea fia e fatasi mai ia Mr Fama o kamalo Mr Fama i Samoa. Ia o le fitalinga ia soalo setu mua ia malanga mai Samoa o lo tatou mafuta fo i nei ia ua toe fa fo i mai le tina ua lavala nofo ua overstay i Samoa ai toe fo i mai si so ko fa fo no visa toe fo i le Samoa tatou maralonga fo i mai fa fe lo ai le atau a se fo so alo no proclame. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga to whailangi.
Ona filifili le o nanga i te whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana utuai le ta avale ngā tafu lea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mawhai fo i ona okai, tau o le whausi eino o whale, mauta malao i Samoa. A mai ona filifili le o nanga i te manau le, ona o omi lea. Ona filifili lea o le whareoloa mane nu o lo i aile nei whareoloa, mautinoa ua sa o le leile whareoloa mane nu. Filifili lea o whai o le talo whawauta te fia whatawina, mai le tonu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau monga i peo lo swafa antoa, i meli po se numero le telefoni, e maisio le tuatusi. O lo ainga i Samoa, mane tua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi lo ainga i Samoa, e ala i se te autostusia i le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mane tua, Pacific Funeral, ma le talo whawauta. Te wero wati le ua donu super fitu minuto te daily tu le fa e le tautua fa ua o le Blue TV ma le prokalame o le Tautai A'e le vanga le fiafi. Ia pe o foi atu atu te liu mai malolonga o na fa feilo ile ele ngata sunga le atu. Ia a o le tlinga ia so alo. O le sia polo tele o sala masina. Ale fio sa fa ma sa pista. Ia ai me se foi o le fa sa monga. A talo vantu ia ile fa malo mai ele o lu i taimile nei o le tlinga so alo. Ia ai o le lu i taimile ni tau sanga. O le vale fo ia so vala vala. Ya, hata fatu ile nganga tu mun fa no malo le sei fo mun ma lange malo tlinga so alo. Yeah, good after morning. Oi, yeah, so for manguia. Fa siaka fa anga ya. Ka fa anga te aka. Ya, fa pe fo ide ka po ingar ka ko ku. Malo le fo lau, malo le ka wa ka eri. Fia ka lo ko pela ue ala ngo maruru ke ko ku. Ei. Ai te ia fe maro wa se vole ia taua ai fa so poper fa io e ka pokala ma si la ma Samoa ka rofa malo va dai o la va ia so alo angata mai la uto va ia so alo i lona tino ile porkala me foi sa ma to foi o tatou office tuai na sa wai fa ali la na pe la na so ga miti foi le fa sau ia io no le tempo ma fana ia so ga o le ya se inga se gas ya le wo vai tu ya wo ole yo le ai fa fo winda ma lo si ole na e to ai tau no mai da fea lau tlainga so alo ngere ya ka wangi la mai pe ke le ku ulan ngi ya ko ke liu ka ika wala var na liu ya ora le ngoro sa wonga fe mai fe ora te ngi ka ngoro ko se mo ko afi ke se whatever ngo sa awala nga tasira tangata o ke le ilo sa o po fe mo wa ere anto ole aso live mai Samoa manga ole aso kongangi ia ole aso live mai perkangia ole aso live mai io ya le foi la wo te i foi le wo nei ni usila ya ase i fa ia se va ofea tonu le wa e fa mo tu wo so alo ki nga lo kor finge ma kor finge kuri es ya a we finge a finge sa fo ya kurang nga ele ka usa pe wa foi le mse wa ko anget wa ya ele ya o le fai maru karang finge oko kan fa ko fa maungi ma ko ka karsa ora fa fonga na ko ade ke kau foi ya ade ke kau foi ya ngonga ka ka o ia va ya tu langa o auto mo fai ngai sa mo langa o se fia foi te lo na tu te va ia foi nga te lungo faʻasoa ile wa mo so ia ile radio sa mo fu e tele na mo wa no faʻasoa mai ile to faʻasoa lo mai sa la fai se fe sau no nga wa langa o lo te man tu foi te mina tatou tala no ai fo i pe ua lima i le ongo kausanga ka no ai pea. Ia ole ai malanga i Samoa se i tau mo fai le tūlanga leo ranga ui no le vau, ma se i whata i tūlanga le export ma vanga whapena. E whana fai sau no anga i le tūlanga o lau malanga atu i Samoa ma le toi tā pena i vanga ia.
O me mua fia ai kalo kako, ai kalo fiki. Ia man me longa lua. Lo wika fai mai wo le ima manga o ai pua. O fefer ka kaula me o la so. Ai er pua ar kalo. Ai ka ngakar pua. Ia. Ola unga fia. Le la wo me o fai ko le fai ka. Le la ngala inga o malo mai mo o mai le. Ia o kala ko kai kai. Ai se fai ngo fia. Pe von ka nga ia. O le waia pa pua ale au mai so ko anga me fa ka wo. O le kala ku si oki. Ile ai mas ma manga o sa wa. Anga so ngal pu al karole o kui male so so irunga al kon ka sambi. O la kula o bia fa ngale wa pa pofi. Man ko foi la al pu a nga su al pu. O kui do le su vai anga fa ngala ko e sensitive le so pu. Me iro ele ko su. Sa nga ku ko le so pu a ka me ma ai ro pa pofi. Me iro. Le la mo ni ma winga ma ko wiengo. E su ka ai fa fore wa. Alai hola ma ya me ko. Foi leso songi mai. E melanga ko au paia me se o me kurpu ai kala ngol mo manga la kele po ai va o ka fai. Ngala le nga sawa. Le langa la inga ko ka nga e ko inga mangu yela nga fa mo mo. I mo manga. O ngore ele pure pu ai ka ko pure ka ko. E foi la sia o mai nga ka vai fai mai. E ala ngai ka nga. O ko nga me ai nga ia. Ko me e pu. Ai manga e harvest le lua fe ko lua fe. Ai ma pu ale fe ai ma lua. E fai ya ma o ngal pu ngofo le nga. Le vai nga e la ko ka per po ai ma o e ko fa mo ma e pe ko la nga de ka ye ai on me sa or me nga e fi ai po ai e lo fa foi me ora fi ai fa nga fa le po ai pe ke ko ai diska o le ala lo fina ngalo le tūlanga o malanga e moni e le fo ya Samoa le atina ina o tatou lo fanua mtūlanga ai pe wa o le ua ele nga kala ka umaka nga ya e pe fila wo me ro fakki o kanga kai fai le tūlanga a ole ai mo ai kia ma me ko kia e fai ele tūlanga e malu e toanga ia on me mo le malu le fa ko anga on me longa lua o le commercializing o ka ko mo bang nga ia mo ngi kupi a wora nga le fai ave fai causa mire nguma ave fongo i malu mo ke un frengisia fa ka mo le kupi o le singa motivation mo kanga ka ia mo kupi ia fa ko murir ma keki ia familia inga ma keki fafo ia o menga ia ma e lor ka rang ka ko sa mo fai ma umanga ma sangi le me fonga le o le one off li an ko la vo a ko le fe ke pula fai o kele sa longo fongo o mo longa fai le se le ai sa mo le ungi ai va ai nga uira ko la ru ai la ko pedal me fa ko la ka ikala unga ma sa nga fa kai minga wala fa me lua o por maku la unga começo sustainable ia kele ma ia fa pea ko la me ko se furua fe masinga fa masinga kele ko su eske pula le melhor que pula la vai da oi e ko ale me fa masinga have te kamale fa masinga e nga vai le ko ma have ko masinga harvest masinga le nga sustainable ai ma ele me fai un sustainable me fa pe ngar ka ia fe me ko ele ida se follow se content o lewa e sau no lai vanga wa o te fatu moni la utala o fai si umi ona fai mai ia nai tatou wa o ke rei lope ka o forfolanga pe ka o se anava le vaenga le export ina ia meet le demand le mo mi antu nei ele nga o ngei Australia me se foi ono ave America o le la fa pe mai o ke le la saula a o pulea o le sustainable por consistency foi le fainga mai ia le ngale o so ale mo waka ko do so popa kasi lua ngofo lo uma container nga fakarikari e ko sa foi o ko masangi vorka ko foi fiki o lo no winga o le tali le lo fina ngalo o le lava o le tatu to começo size wise o isso me começo recupero se começo foi ko o size ia kele ma ia fa o bel a fai kokores furua fe masinga uma a penga foi lá um fai furua fe masinga al me ka ko foi ia e ola vai ngu ula e mau i kalo ia e mau ainga e ila i fa ko anga vanga le sidi le i ko fam e o sidi mo foi vai mau e o sidi foi mau e mau ainga e mau e foi ainga e le mau al me la ko ngu ure ke le mau ka ka ye le ngi mau e le o fa ka mai kalo sia kala ko
ai o ma ki fa ka lo iskanga pi makambuli fu ngale foria ngai ai ka uia se ka mi lo ko fa ka mo ke le ka lo mai ora mai me nga ole o pride nga ke mai ke fa ka mo fa pe langa ole wa la lo ai e pa ye io e o to sa lo pa ye wa le sang mo la yo e ta wa lo no winga le atu ai se va ngolo fa popo e tu langa ni o ke fa sa ora vale sa nga soalo ele fengo fia ai a fai so ko anga fai o fengo fia fo ya o taluna na malanga Samoa soalo o le a se time i containers ma au mai ngola talo ma o se por kala me nga successful mo o alo fa o pe se infena fa so me vangale ele nga ko successful fo ngale o le se me le mai ngei puler ka ka ngar kalo kau nga o kilo ka ko wa we will always in a message of fa ko ai amara ko kalo puler ko kau le fo na ling fa ngofi ngani ka ngofi wa ele fa kau ma di fa ko ang e sa ula nga ka puler nga asa no fa ko ulunga ia mo se me ka va yo expense o ina sa fa ka fa ka ka consume ale kon fa so swang ya ka nga awa ngai ele nga ko success nga ngai a success sa mo la mo wa ka ula le si ko inga la mo wa ka pa ale si eli la mo pele ke le si eli o kipi me penga la ile nga o nga la sa mo wa kipi se va mo nga le wa la ngi a fo fo ale se me fa ma nga uspela e valungi kura fa mo manga le aso ko luaso mal vaiaso ngal venga vaiaso ia o le vaiaso ka ko e fu fa o sanga mai so ko ke masa ala ka ko masa ngi umi ri langa ke so vaiaso ko ku pe ko ia ko langa nga o le success nga sa nga ngai mo success o le Samoa mana ya le ya tau se i fa ya la so fina ngalo ile wai pe yo ile tau la ia ile fa to fa la inga fa nga malo lo ile ni taimi soalo o lea e nau le fionga le pale mi a o ve fuila ia mai sta fa to anga ile upule te tau sau noina le commercialization ninga o tatou ai mai se fo o le toi tau fa mafa le o tiute o le tatou export authority e su e mengi ma ke ki ngai o lava ka ku fangua o le asa o e mai tau wala ngai fa pe mai fo isi le au fai filosofia o mafau fanga o ke le ropongi o foi mo manga ia aka fa longo ngi fa so fa pe mai ia e fainga karga me la ngai la iki ka ko fangua e au ngai singa me nga so o langa le wa e alu sa mo le te sa mo me fa yer vanga e sa o ngakal ai alu ngai va ku maro yo ya ko ale ku alu ka vale o si ku maro ngai ro le ke le ngai le fa ko se vai mo por e foi ngi singa la fa ngai le maro le ka di masuru e ka yu kai fianga mo ele o kai ya la vanga umanga fa nga me la yai o le malo e mai fa peira e ngai si alo ku sa fa nga me nga ave release e kai suru e ka fa nga wala ve kuna la nga lu o la yai ya o le foi me o la ele ngu le singa fa fika out e wa ku ka mai fa fo fa lo ngo poko ngu e lua mala ka ngaka o le mala ngu ua ma le mala makua e le mala ku makua e ko lo faro makua ya e fa manga lo fa mangu ya o lang kama ala ngu e ma se se ngo fa vele ko fa mangu ya tu yo e kama la e fa se volo inga ya o se fa lo tele le wingor vanga le la tonu le unga le vanga le lango le la ku fo ile le wo la ku le fa o lo ngu en fa tango e ya protocol sa ngu kai kasi o ya langa ya se ku pu ya so yo fa si deva o fike nga ile ngu umar ku la fongo fa mer ku la fongo alo ngo fo lo fa le fa ya kupi fa mer ngu sa mer ngu ngi ya o vai dar menga me fo ngale ku pe ka kongi wo ku fo ngale va ku le maso va pe o le umar mala mai fa fo ya fa lo ngo pe ngu ya pe fa mai fa me ko inga ngela mala e le upora ku se e vala ko mo la fo ka ya mali pe fo linga fa vasi ko inga kamala nga ngi e ula ye ai asa o alo wala tu ui le nu ta wa mor fina ngalo ma ko far ngu fai me le mangu ai mar ngu ora na la ngai ma sa la ngu ka ko fa fo e la ko atenta ko fa ku le ka mai le la ku la e fa lo ngu wa ale li mo ngu e ko fa mangu ye ngu ke oi ia fai marka le ka le o vai me le vai me au ngi fa le ko ngu me le mangu ma ngu ke le ko ki ngai ngala fai ka le e fai ngu upunga pe ku la nga e ngo foi fa fo ai e do inga ai foi lo Samoa
ai pule ngangu ke ale io e taua io e maru leo ma wo tele tu e fa tautai le nu o ke malo va le ngu o lo fina ngalo la so o le taua ala la ma fu anga ya la inga pi fa mai wa wo nge ka ko se o pule le mai ai o te tau fa no noa e pi tau manu mai ata tu sa vai dala le fa pe mai wo makiva o le o nge ka ko e fa mau nge le fa metala i ka u dia nga ka la se o fo ma fo fa nga ko nga ma fo pe nga yo a ka ko nga yo o na le ska ka nga le nga ongi la le kele fa ka o wala kele ka o kele ka o le ma ke ya ava ai lai pera o me fala o fala o ngai ku kama menga o le nga so ma ke sa inga lai sa mo wa ngoru fa ka lo fa mer ku kam i kai i le ma ke sa inga ka ku i la sa pala le la sa pala o ka ma ko o a pisi o fa me nga wa nga kai do ma singa ma la kele me fa nga o lai la vo kele fa ka u ia o lo angu mo la ko wangu ele se makiva la nga me ele se makiva ka bo pole mango fo ka se la we ba ku fa mo ka fi su wa fe o ka mo ko mi do nge na tala sau se lauli matu se fulu fo ilele o le si vaenga wala o tanga tale malanga tu wale o lo tu sanga lo tu tu ni usila ma telefo ia tina en fa ye nei le ala wa tu fo ia tu no fo Samoa se menga singa o ko nga o tanga tana no fo fafo alu no fo Samoa ya tu langa la o manuia le o sa ator malo o mawainga ia u fa manguia fo o prokeki amo ela se le mas fu o makuala ngai fua i dungo le skala palok ia o walua ko update la o le skala e vo ka kengo fongi paloka o na waya kaule le ala la ku lisian ma ko vidi ma fai pule ma se e so me folo ngo i o ngai paloka ngai lis e ma fo anga la inga bo e ma ngai ngisi ai nga kai ko se furu mon kupu afi ko kai afi mon kupu me nga ka ko o fa ma nga e ma le me mari e mai fai pule soli e si ai nga i ga o skari ka nga la ngai le skala ngai le vango e vide ko para mi ave uma kupe ka nga ko le vango ko le maru e pe ngai be nga lo ko le ngai isi ala fie isi aga ke ofu ile mo ngai mo ka nga ke ala sa uma kara ko sala mas ya ora kali sa mo sala o mas fulo so alo o te forari a te wori e na no fa ya to manda ya awa pola fo ilo kale fie se fa nga malu ai a fa woka ai mo ka ing ini fa mo ya ya ai se a fo ile tu langa e ya kala fa me kwa lu e ke fiwa fa ka e ngal makala kwa lo pala pole ya le me fa ko a fa ya ngolo me lo ko lang e lo ko lang ala o ala ni fu fa ele le nga e misoni na ya wati nai talu mai ni tau sanga e wa malanga i Samoa sa e la tu fa tau nuina ma o lo fa wo pe e ala kalo la fa e ya e fo ke so fo lo ke si me ke ni malama ya pe go fa ngalo ke ku kama o nga ele ka fa familia pe ya nga fa ka pasit koko ya nga o singa fa le ele ke me ko o e lua va ya so fu ya e nga uro le la te ku kama nga uro la ya o mo pa wambia nga le vai sisi ya o sisi ya e o mara ngenge fu ya la ngo kama ya ai stay kele a o ke fa so e mara nga u mane ngenge fu ma ke fa lo o ma fa de tau de ini fisilia ale tau vai le nga i stanga e ai mai i tua i ma umanga e mara le asiaka o le ngo makai nga mo fa makai le aka o king taro o le ngo makai mo nga so fa makai le ngengi usila ia usila o me nga ringo ko le pisa so ano ngengi usila le na ka mo le fama ar king are a vero que fe koi anga se makai nga fai mai ongi me nga fai Samoa e o ke yo fa kasi moi alanga o king taro o le kere o ankaro nga mai Samoa ma mai fikian kalo mai va no atu koko o se e king taro mai fikia ai va no atu le
O leisi. Ia, se le Le ko le fa la vela nga ese le kulanga le o King Tower ko. O fa fa ko nga fiki. Ora ko fa ko nga fiki fa i me ko ko. O ela le sile mangu ia fiki ale ka ke nga nga fa mo sa. Le ko sam ko mai. Leki, ma fa ele ka le aru aver ka mau ai ngai fiki. Ia langa sa ko fa ka si makia pulam ka maki. Kama ia. Ale la o ia me o me le o. No ma kulo ka Samoa. Pa be ai le ila o Samoa fi. Kuse fa fa i mai kalu. Ai ku pupe ka mai ki. O ingala le fa me makai ka malo o Ivan Wat. Ia malo fa tai o le o tatou faʻasoa. Ia ai me se fo polo keti. A mai pe so fina ngalo i lea fo ile manulauti e me se fo o le fainga le o se fainga po se approach fo ile le kaukele ia i mua e tau te le tala no ono ne fainga fa por kiki a ruinga tala tato focus pe i le fainga maloma le maingo la tu a swinga le mo le tunu a mai so fina ngalo le poro ke kimirionga o se fainga e te si la fia a i ya fa kasi mangalu lu fa kasi kangaka o le manguia le orka kuaku. O polo ke o fai ki Samoa. Kusa local port ya o New Zealand. O electorate officer local port. Le fai ngo fonga fa vai ka ko yo. O ko fare ku malo malanga yo officer. O ngala fo fanga le nga yai. A ya lo ngala officer ko anga applications fo ngala me fia fai. Kai se fu wa fer fa udungo applications. Ngo bingo ki ko ru ka sanga fa kati. Le ana o vai su wa fe. Ave vai a lima sukas. O yo penga kai rua fe. E pe kai lima se la fu. Sanga. So instead o le kilomita mira kiure o ye pia. Ala wa ko la ko maro fai mai. O fa ngo fie nga o le kupe sa u ka se maro. Ko fa so ko yo. Instead o le kuri ki umia e lu sa la ko ngaka. Ala ko sa fa ngo se fu langu fu sa fa pa ngo ka sanga o ngale wa ave ku. Me mo nga le nga. E lo ngo. Ia o la ua wailo kangaka. Fa ki kemele se la e umur malo ka ko kupe. Ele ka ko fa ki o la wai va ko rim. Le fa amakanga me amakanga ai la ko kupe. Ka va pel malo o mara ko ai oko. Se vai fa le me ka ko me. Ia pe ko langa ai a fa ia fa ia nga pe o le mafanga nga fa. Ai no la me a ka o fi mele na wale mo ko pe le singa wi ngalo por mele ye pie le so va le o fe le kiu ye pie ka fo ko kiu so va ye ko pu ave ku ele va pero ave nga so va na ave mari masu kasi ku maro so ye ke wi la ngale fo mangu ya wi mo wai i di afi mo ko la na fe mo kanga ko ngonu e alwa la ku fanga menge i runga mo kanga mo wala mo va mo i di afi mo vai la fanga va e mo mar se peru va ngale ko o me la ngai mo era ngo fa fo ala ku sambo me nga nga ngu alu le ngu ingo ngu ya o ka lo fai lo fare ngu ke ka kia fo lo mangui wa manui ai fo ila male nu o male tu malo ya tu fai nga tu lo pena nga ka nga ka fo nga le malo pa wa me se o ngo me ku le me la ku ka nga wa ma o lo ka wi la uti ka mai ngo o ke lo le ya ngo Kale, kama kero ko ngu ko wa ingal ko ngu na me ku le me alo ave o le be se kupe o ka dia ora ko ni o ku langa nga ka ko se o sa mo fa sanga sa mo se mele mo ko mo wole ya fa sanga fa le ngal mo ko le ngal mo ka kia la ya ale a tau se va nga te o le la sa fa nga le ya por ke ki fa fe mo ka sanga fo ni si me fa le la o fa ko anga manga me fa penga ya wa nga pa wa me o ili fa ma ka ngai o vai la au ia o pela o meu ku kama ia o meu faku fa ngai ko ngala ia meu fa le me so meu vai sisi menga sa so sanga ia ngai mai ole me ka ua pe nga fo nga ngi meu telefone pe ko ka ngai fa ia pu mai evidence ale pe waso nga le fa mai e di masul po vir fa ko ngale weske ke ko ko sanga di mas furu ale mas po be fa nga pa wa yo po vir fa nga wa papa mo po ku se pekiko ai le fa nga o ke fia le me yo po ai ba ma fa fo mo le ku
ele ia se la ko nga kelo po ale e kele nga o fa fe nga fa nga ai nga e fa nga ka ma fa po ele ia se ma fa fo le se awala fai o nga fai se fa le fo le e fa si ma ave fa po a ma si ma po la se fa nga fai e ia fa e ngale sa mo fa ka po fa manga fa kule fa ka o fai la ko ku ka me nga ai le fa pela e ngi meat shop se kele fo ngale e pela ole povi ngal povi mo meat shop ia e ia ila vai si inga e fai la ko pisingis ia ngal fasi mala ko povi fai la ko supo fai le meat shop a pela fai ngo o salolonga il fai la fa ko fila e kialsa e la ko meat shop e la fa fa ka supo le ala ya lu ala ko sincero e fa ka simbia fa la ko fa lo ya lu pe ko langa fa ngal wa pe me mo se kupi e kelele le povi aru i fale fasi mangu vo e fuai e fale pua ele kele walange o pua aka koi o e pe fanga faanga fo ngale fai sala ka ka pe ami vale ko ngo kwa i el pua ka pu ko ingal e ko Use fanga mo sala ele o fanga ele se me dangal salari la ka sa minungu me ver ko ingare fi puro so me e ver ko me so ko se vai la ko puro e ma fanga e ko ngol puro wori ko ingal ma ko ngor ko ingal ko pi ko ore fesili so alo o to tusa le nau o tangata Samoa marikupulanga iuka o nga ngau le vao mo e fai mau manga sa ia so ia fa kusa ringai kai mi wa malanga ku Samoa ai a fai wa ye se swinga ai se a o le a se swinga wa mai tawin ke de swinga ile ko kusa fo bo o fa ya nga mal le ko fa ya o fi sawi seasonal work ile wo mai kanga seasonal work o fia ke vale o fia los kali o fia maruru ngi usila o le ko fia ai mori pe fia ai so fia ai apu fia ai kiwi fruit o le fia ai kuamba a swinga le o le si faya o ngo se furmo ko sa ngo faya o nga le me se me nga fai I karo ka me kile ka anisto I va ma singa sa ngi usila la ku fai far pa la ngi fai merkava la ya us ya so mas faya o ele ki ho la se si il swinga wala inga ale ko fia o ngi se nga lue ka ko ele ia o nga o ye opportunity mo fa foi la seasonal work wow nga ia le finangalo ole ala sau mana ia lo finangalo ole a se tūlanga fo ile le tilo e tau fa pale ni ile va nga ina ia mafai o nga maua I Samoa le se manguia le e kau mo o iai waira ngai moni lau so no nga so e fa matai le ono tau fu ila ona sila le malo mo na wilumba o le poloketi le a miliona pe manga ia fu ia e mawai e fa popo e dai male lipa cost e a ona tanga tanga lue e unga mo ngai la ko kongi tau la mai le polokeki e o e fa ia e totongi le lipa mtulang fa pena o ka ko e fa ka ko fu nge ka ngo ko e fora fica ali awa pe ko ongos furula o manganu kai fiku sera wa ke pule ko pa wanga be masange la kura o le fa ko meso pe wa ko ka suba fel masinga wa ka vanga o mo ongos furule sa ye pe o mai la I le ka kala o ka ko e fa dimbe le o fa le we de o ke le la lang sa ye wa ko va ko o commercial license pa o manga ia ele nga kai fa dimbe ia la ke le ule fa me ai yang kala ainga ngu abari ka la po ame ave fa ka ame fa foi o le ti mani ngi au ka ko ngi la kuna kasi o le commercial farmer e kusa mar se furu koru sul lima ia domestic farmers la yo en fai la ka ko suid mele le la wa la ku e cover cap le ai o mai nga ka o mai ale sila o fi ai ki wifi ai ki KFC nga ka yo lo fo ye me ai McDonald ngi yeling McDonald o sa fa ye pe ko langa nga ma ngai ma veo a wore fai ko o ko inga ngi usida la ko le fero Emilio Will tianga ingo si o Samoa ala ko ke maro se fese me nga winga la so no nga wa pasi ia Godfather o mi tses ko so
Oleh nga afio mai ngai maso mo dia ka ole simu tia la kala so pe mo bil tia di dia ka waso. Kami fa ngale u. Ya, mana ya le faʻasoa ma mo le telenga so alo. Kama sa. Ya, ole wa fatu mai nei New Zealand ya wa ole mo silfia foi. Ole tausi ole to faso alo. Ya. O io stasio sui ole local board. Ya, ia matou I mangele. Ya, e mala male le ya la so alo. I le system la u fai ka ya ka ko sa mole atu. I fono fa vai. Ona o ina tonu a foi. Le ta o to ai le nga ruenga sion tausi ia por fale tu foi. I nei la ya matou New Zealand. Ya o lo tonu o fai nga malo fai tu malo. O la tonu ku so mako fai pule ia. Fai tu malo. Le ia nei a ware a matou lo a foi le local board ia me se foi o matou city council sa. Ya le la nga ruai foi. Ai o le tau mau foi o le foi le o nanga. Ya o le foi fatino nei. Ya me foi ona fa mapu e war fa fonga mai le tatu tu no i si fo lo mo mil so ni so. Okay loa. E kasi ale o nga fala o ngai loa ka so alo. Martin Hotos. E ka uro so alo o so alo Martin Hotos. Ele ko so alo Martin Hotos a. Ya. Kai mingeila. Sa ka o Martin Hotos Institute. A le o ka o Martin Hotos Foundation Trust. Aso ia sa o mai ka mai kia onga e au makua we fe lolo. E o mai la onga. Aso ngeu fa Foundation Trust. Le o kere ngo e kua. Pia kala foi ngale, if the mountain is not coming to Muhammad, Muhammad is going to the mountain. Ola e ola pia de perfecta onga kala no. Au que po fera e ola po muka pe no plan pe se ai. O kulanga la nga o ngale Martin Hotel Foundation Trust. Ia pe nga sa ngo foi ia ki nga ai ngo ko ngo local ports. Ole alo fa o ngale si vai ngo o nga ko ngo ku maro ale o mangele wa ko sa o ia usa ngo. O fai pure fa lo ko fale ia. Yes. Fainga malo fa lo koi fale local council ia aro fa awa we pe avale o nganga o leva al Martin Hotos e wa lefa ko alo ko por mercao san ke ngai al Martin Hotos e o leva le ana lo il kai mingai ia on me ngala ko ia si mako ai nga o me sambo sa we fa ni me le alo pa nga fa sambo wala val ma nga ve ngu la vel ngu ma nga sa i o fia mo si finge o kalang ai ka ngo ko ngana e lunga le so ando le ana ko mai fa pai ka ido foi lo misia o piku lo misia oi le ana o sa wai loa o le por kalame na le o ke sa wai so soangi ai kolan foi le ka o le lo vaka ale MST ya e ava ko ka ngaka ie o le benefiki ka o le job seeking benefit ya e so engalenga wa le mele kupu e o la nga job seeking benefit ngal benefiki e le job seeking foi le ana la inga foi programa o mai lan mafu angole so ngaruenga mua ele se raising lo ngarua ele se CV lo ngakoro ele se kavaleta o ida le so swang o me ka ko me fakalia so swang o ko mako vo le vengo le e le male space o me ka wa o ka penganga o a career service ka preparing o ka wa ia job seeking skill pero interview skills wa le si o kar ko pe o nguku fo ngale ko o ava ko sa for ava makwa isa mo fa o mo ngi fo no mayo e ko kusa na le kope o ma kope I ai fa ya ko mai fa interview ai fa mai ki ngal manga ai al benga ko le ana inga le fa mo le inga ia o le mema ka kia o ka ngaka e mai ko kala melia se fu ruongo le ngo su fa kausa o lo ngo vinga fa ke ngo fa nga ma mo lo nga e pension kausa inga ko er vola ile ko fu vola pension ia langela ko kelo ka ngaka ki nga pensioni la fa nga ruenga la mua ma fu anga longa le lei wa kele na ko be mo longa do fa mai o ke ngofolo ma ve longa o mai mo makua ko mo woki e fe oki usa fa pe ai ma ia active pe ai lo fe lo ngo ke langa sala le o lo ka ngaka la inga fe ia ko ranga la ngai le lai o nanga le e ka MHFT lai lungo Facebook lai lungo o penga fai lang o le nga le fai so swang le pela lo e ka ia you focus like o lo ko ya o nga so swang you learning support le fo la lo ka penga ko sunga le ya ko mo vau siki oi kakamo siki io ke le lo po se kule le po se kule
La ngai kure Samoa. O ba ko mo la pa polisi. La le kamera, le kamera. O se kure le la ku bos kuleanga. Wa le si ku mo ke le o au ka nga vai. O so le a kuri le ko mo a ku le ku nga le mo. Ia, le ala. So swangi fo so ngai leo ya ku. Sa so swanga luenga ia o fa el mat. O nga so swangi ka pu e o langa ka making. Ua varku udima na ku fa mo ya onga. Ia. Ma ko ora ska meki. E le mafainga len kongor ko course food. Ai ska meki face to face to fonga le au mai kongor meki manga o. Ia. Onga ele ona ku le onga fa le me ka o le diagnostic assessment. E assess po le hal me la fa le kongor afia pe mer fo mai. Ai pra le mai. Inga ve sa ora fo au mai le. Me fonga la inga fa mai au fo mai mang. Kong ke le la ku kongi fo mai kangaka. Ia. O ke sa me fo mai kangaka. Ke fa ya ko la longa senga so me ki ngalo ku. Ele fa se possible se me le va ko fa pe me ki ngalo fa I pe ki ngalo ku. E su ela va ya. Ai ora o ngamia. Ai o Martin Hotel Foundation Trust o ngavenga so le fa ya fa pela o la su sa ngavenga. O le ke dunga le o peng fiki so ngavenga. Ia langa yele vai kai mi pe ama do su ko san karuai. Ave ide a ale MST. Kai mi so welfare. O fa pi kalmalo. Ko ru va so ko so sa ngavenga ale ekipi la peng fiki. Le ala ele ofer kaminge wa ki ai la bangale fio ese la benefit la ngeli si vai nga fonga la ola mo le mental benefit ya elemento ye mal me kama fola a fosa ai e do ka ya lang su nga testa sa mo ko papa lelenge e ku ko la nga ko dai o fa nga nga fo le nga ko e nga ora ya re ngai fa wo we ai ku so le o la ku fa nga nga le system ki fa ka yo le mai lupe of tele fa tele fa fo nga mai le wo i o mo tia lo se Ole wuri. Fele leiro. Usa ma brano me lori me ruang ina velori ya. Ale. Aunga. Le wuri ia le. Ole le aunga. Ole le. Kele swing o. Mangu kia. Oi son. Kong kia mangu. Ma nei dele ia le tulanga ole o nanga le. O te lo foi o se taimi e uma matango fia o maile se uma ta o tula vai so alo le numero ta una mawai o ia se mo foi le ona fa mana tu pela i lungo tatu polkalame ia so ta tasi fa ma polkalame ia le unanga le te lo yang va ai foi la to foi e fa to le na ai nga ia la ki merse le la o mai ngar kasika ka fenga ruenga la fi so senga ruenga ki nga mangi so fa nga matua yang va ai foi ila unanga le Avo fa ko se fulu ongo ile ongo sufa. Ile ongo sufa. O le sila mele e ia inga isi anu fa ngau o la e ma onga kasi ka usanga lu ka usanga. Au le singa ruenga sa fe ngo ile. Ala fa o mola sa benefit. Me dise me. O fa fela nga eolo. Ke ai ngo ko ngisko inga masilo maku. Fa la nga nga mele e fa nga ile skala I. Nga lo le o fa o le ke le skala po kala me o ko la fa Martin Hotos. Amai sa benefit ke olai. Fa ru pasi se ke sa wai e maso swangi I kausingo ko wainga. Mo na nga lenga. Awangi e ngofol benefit ke walangi. O menga o lenga le ko o le si sa mo. Na ke le lo inga ma ngai maso mo le ke vale le aku wale ainga ko sa. Ai sia. Benefit e le se me mo benefit. Ya. Ai fa nga ruenga. Wa la fa nga ruenga ko pu fa la ve o. Sa mo. Ai wa kura vai o fa la lo ndang o fa la ve me sa furu afi. Ki ko la fa nga ruenga. E mai so afi. Fek benefit. Ja, ik heb ook even mee. Je was een don. Nga fasi mo eses. Ja, okei. Ole foi te nga va al siti nga pension ele sa mo le lima sera o ya. Ongo lima va le kwa o se furu. Ole fo ke fa ka le ko ya ummi. Ko do ka usanga ya ai ko pe ai ko pe sa mo. Ja no. Ama me ko ya tu. Kasi e pisa. Usa ma fuanga le kere ma do si le leu. Langa ola kala sa mo kala pension er ka mai. Ese le ngi sa. Ole bia. Ai do inga o la café jos mal medi. Alo mo ko ingadi. Ngadi. Ai do ku mai on fai kio mai. Ya le ai fa kai fo ide ko le mo malos. Para me ke o ke de acordo o limba. Fa mai ya, fa mai ma ko ai. Fa mai vai. On sa ko lo ka sanga e pensione ka se ko le mai ki nga ma ka wa e lo ma ko ai ngol le fi ngo fo ngin bele ai te lo la wai o le ko vai ya ko langa ila ulai muri no ba to isa mo o fa ko ya le to ka mai ya ka nga se ya so alo
ai o le umi ko le ele kau ngase fa ko ale la mo fa ko le mo le swing o le vave o le toi fa fu si o lo marusi ia o ngai ka wa sa fa fa sa mo si po ma ngai ko le ngi ofit ke si va le ko me fa ko ya o piko o man ma ke ngoso alo ke ka le piko ma le fo ima io le ko le ko sa le lo ko van ke e ma ka o ke pe o va me ke ia ona le tatou taimi ia mana ko mo se ko mo ko ke lo ka ye mai so le se mai lo malonga le ai ona kala le fa ye le nga fo ma sang su ora kala fo nga ke fa ye ile nga fo sang su i e va ve kala li por kala e ma wa ko ma sis ia da so ia fa mai ia ise vai nga fo ie me se o toi fa mana tu le numero de telefoni to tele na iso ela to le o me mai pe fa fona ma wale se so tanga tu so so tanga tu so o nanga le nei fa mon mo o lo i lungo le o penga ta fa ilangi le foi le website le Martin Hotos Foundation Trust e penga le su ela wale MHFT wa ko kero ka ko e lo ka wa lo spell sa o finis se pi ma fa peruinga ia o ngai mo so ta inga mawaia fa matalanga tili mole fa mo nei ia pe vai Facebook so alo e meri mai a ero e nga mo meri mai a ero e le nga mo ia se fe sa vit ai fa kai mo ma ko vangoa ia por Facebook ki ngol a inga o fa nga Facebook ko ka so ki o kuri ka ai ko mo ya ko fa kai sia kamari a kawa ia ma se foi oli pule ngai ida vangoa fo ka ko ma fu ka ngefi afi ala ngale maro ko langoa wa ke varo ko kinga ro ma su mo ka ika ma nga ya le se do fo ke kasi fo o ro yo ma ko fo ke so fo ma ko si ana ko se ma so aro pa o papa ya americana fo ngale va ngale ya ko mai anga un kila fo mangong na me fo mangong fo ale ko so aro fo me pe so aro fe mangong me si le fa me ya ka wa ya ko da o mangong fo ale ko ya alo fangie de kuwa ma pero lo so fu wa ka ko ngana ko ngo sia ka me ya ka wa me fo le fionga di pule mal pule ngi ya amu ye fo ile ko ka po inga wa i de mango i fa o ka po o ka dua fa ko dua fa le ma ro ya so uma kuri ka ka ya ya mo fo se ma ro se so aro e fa wa per fa ki nga ka linga mango le fia fia malo have te tele la va so alo o le to fa so alo ta to le va na o le olanga o le soifuanga e tūlanga foi lele a whapea sau foi wa vai akua a matana fufusi nei la tau alu i Samoa ne atu alu le se mea ngai mo sa nge e kanga lo se fa sa ku o mori fa malo mo fa te tele ave mo ki aro se mai or ko va ko ring ya mori fa te mo fa malo mo vo se po a ka sa le ya ya o ma sani fo ya ma to suang o va tele ia ai ia ile le sona tau fa ngale to to mra nanga se mo fo yo na te va tu no numero lunga ia ma ro fa te telefone ia ilo wa vanoa ia wa mafai fo tatu faʻasoa mo fo ile stemi i o le ale umi le ka fia o er kinga ai ngai ia fa mo me so wa fia fitau te fali ia ma faʻasoa fo o le mo mi ele tu no ia lo faʻasoa mi se sa mo ia mai nei tau sanga fo e tele sa e to maranga toi ia wa la valentina manuia ainga ia fa tai fa manuia le tua i te mi fo nei vanga o le fiafi ma to maronga a foi mai ia fa o tatu fa so nei vanga o le fiafi Mori fa ngai no le talo for voucher dal www.pacific40.com ilo penga te failangi ona filifili le o nanga te fa ngai na e pe yo fa tonga prepaid billion vai billion moli em fa no tuai le ta vale nga ta fu le tu langa tau i tau mafa ia po se ke ke fa ponga ma so fa nau em fa fo ona okai tau ur fo se no fale mo te malawa i Samoa a mai ona filifili le o nanga te mana ona o mile ona filifili le o le fa lo ma le nu o lo ia ile nei fa lo Mautinoa ua sa o le leile fa o loa manelu. Filifili leo fai o le talo fa vauta te fia fata wina. Mai le tomi se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Mare tua, fatu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se o le tua tusi.
O lo ainga I Samoa, mana tua, whaatumu le swafa, mana numero le telefoni. E lua awa le mawhona e tongi na ilo whaatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalani. A mai aloa, ona submit le o lau whaatau. O le temi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ai lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whaatau. Mana tua, Pacific Funeral, ma le talo for voucher. So fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nei le mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia e o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Fatu sau pese ni pese gamalie fia gana ese le matagofie agi mai fisaga tatava mai oata le bua Samoa. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously Taimino wati leo manuso ma 5 minuto te deli tula e lima ile tautua whaua o Blue TV. Ma le proklame o le tautua ia e devanga o le afi. Ia. Mai fo ia ka mai ke ore moku vave ale alu ele ila kule si vesini wa saule a kwa wa fo e loa le ia e vasa i loa ko popungi me
Ai le kele mea ngā fo ranga saunga ia me fo ranga faʻasoa mai. A me sare kule I polokeki. Walanga le sa afia ai ma whaanga polokeki. Ia o winga yo so halo le va ma to mafuta foi ia nei ta mali I moni lava. Tele ia por kalame foi taua o onga. Ia ele nga tailea ia sa fai foi por kalame ro TV. Te bi foi le triangle TV foi le sa tele na fai fa so por o no fo le media le fo wai le tele nga so alo. Ai fa taile ile tu ne fo no to mo wa tele alo na so fo nga I sa mo. Il fainga foi lawa na ti na ia me se fa to anga le talo sa ur kalor ko malo ya ale foi lawa to ya fai ma fa ai ngalua me langa mai nei ya le foi lawa to fa o foi tau tu al tu langa la vale sa ia mo ya e more me la to sa I nga ruenga o lo o I tu langa benefiti ya e taua ma Iyo, e taua, ia walewa foi nga soifuanga ia. Walewa ka ola sko nga ola nga isi. Walewa. Mau alele ia so alo le whainga o le pia. A o nga mau a le wango, luro whasero a koa. A wangi ko wale wango e kele ko ingi kala. O le foi nga. Wai, lisi kemi ko sa wisa wa uma. Ia e whaftai le, naga le leo le tua. O le tu le leila e makamerika faʻasoa me ta faʻasolo I lo ta issues. O le tu le lei. Le sa ta ua tonu le vai so alo I le polokeki. Whamongianga e mesia. O le tūlanga le me o fono fo whaavai. O umar kai bifo I le o le kau o a mese ka kou sa vai. O le tau usu le va ayo ia pia. E o e whaingi appointment I office of whakoanga. Ai ngau aku e uma enga le aso ele o mor mere nga ro ko na le to na le ko pa se ngau o le u mana ia le tu langa bo iai ia o le wa mai tu ai I tu malo ia ke sa vali e kire ko e kausi vanga ngai ku malo fu ia le e mama mo mi lo ti le ta vale ia te miro we e ke la ala ai o fon fa vai ko hu nga fon fa vai ala fu e mat fu puli la se kuranga wo e fai ka fon fa vai ia la e fai pule fo I susong fai mo su yo malo a ke longa fai fon fa vai nga fo so se fa pika uli la va mo ka ko mo le ku malo ele o makiva la sa mo yeah ya manga yer kala or ko ingor poka kele le tala mali e anga mali ai o le matua sa o yor madanda yo isio o fe aula mo moli mai tua tu tato o tala mali e marfa so le winga tala a pa ye e pa fo ile or kala pa ye fa inga or ke e marka fa lenga ya ele nga tafo ele na or pa ye fo ila a o isia tangata o masani ala to wia ile anga kula male ko inga ya ai fa tai fo ile tu langa o lana fa to fa la inga I awala ma fa ye na fa ititia ma tu ititia to inga mele a fo ile leo e se uma mai lar ko ke le sa mo le ngisio nga lua va o ya le mai nga lu fa vai ke e ke ora vai o ka wan fa ngi a ko la ko le mai fo le ka mo ko se di ma fo ki pula ye mang yu fi se di mo se fu o nga qualify la ye le apalai wa riska ka yo mai ai longa wo fa ngi ma manga wo penga o le tele wo mai le atu ele o mai le o fa ko anga sa ya o le tele le o sau nei nga lu fa vai taimi o le tele o tama fo ie le ka uangai nga le lei ma mai penkala man kola o kamanga le sau sa o mai o I ofisa fa nga nga ir malo nga leo nga fa ya o nga fo mai o le tele na tanga tele wo mai nga lu fa vai taimi o aso ia I amatanga o proklame nga RSI po nga lu fa vai taimi o le sa o ala o fa ko anga sa o ka mo fu ie le ai o la ko fa vale ai wa ia ai te sira fo ilale ia tua e ia ile ka ua langa ka fa so fo mata pura o le me ala ka sanga fa ia o nga maka fa ia o nga ale bo ka va ia ku nga fa taxi ka mai kiki nga le umanga o nga ia ka le fa ia o nga le wo ka va ia ku ka mai kiki ku ro wai e lo fa ia o nga students o ka mai kiki nga piko siri nga le pengi kala
A le ua koru taxi. Ngofo le farkioaka. A o ngai ia pu pasi fai o ngai usu wai kai a uma. Ai sea. Nga o nga makakupa o le pengikala. Ki falo inga ruanga whaavai kaimi. Anga saua inga ia ruaku whakauris ka avale. Ko e sau. Tu lau tu aluat whaatauris ta avale. To e sau ko e ruaku. Whauri whale me tūlang whapena. A o le ka usu asi whai a o ngai kai a o le pasi. E alu e whai a o. E ke aula ia pengo fa poile le mo ka fa ni me qualify ka ka sa o ngi fa penga la kwa fa ku sa lo longo lua mo ka o nga spiriki le pasenge o ka nga ka fa ko anga maka ka wala nga o ke fa sa o me le wala nga aso o ba ia le au fa nga nga le ia mai fa vai kai so le ngai le mo ka fa nga nga pa nga mai o la fa ia ko official le a official ia al fam ka nga mai ke fa mai le lang ka so ano wa kwa fai fale ko lua fai fale o makua fai fale o makua fai lo fale fai marka vale ala la vai o le mela vale ngai se furka o sanga la vai ia inga fa o sofia lola ia le mak fole le mai pa ka vai kai e fa ma fa so ma fale mo sanga ia ka vale ia ke ola ia langa ka ki fo mela ma lo fole le mai mo ka nga vai fa wa kaulanga spiriki voile le por korsu pasenga ka fa ngarunga pa ngo mai mo sing kaimi e fa ilanga me ia a fiku super senga ave pe ka ka ile ngarunga me fa penga ngai ka fa pa lengi ia le manga onga ka ia wala ngai e ka ki manga o manga me e fa ngarunga e se me mo a ka voile le ola nga fama la ku ki le ka le lo text lo text ko lo taxi fai fale mana tua mai e te fiu te fo mai tausi soi fuaro ka wai va nurses e o mi kausanga e ke kau fai ke fai ngaruanga mo fa singa u lo e mo mai tamai lo fo ngai le ngi makua fa makua ngi lo nje fai na e lo ono le tulanga fo lo ko ngi le yai e o mai lau fies fu kausanga ele ma fainga e ausia le tūlanga le ua i luma le tangata le ilo na ainga e to atoru to fa to lima le whangaura ua mai ngā ruenga whawai kaimi. Anga waku war whangaunga whaurwhale marka vale. Koe o mai wa le pie ka iongo masinga le isi le umio e a koe eli koe aku i Samoa whaile si mea honga. E o ia la le leo oi le forma ila sanga fia forma ima fia leo ma fia faia on o le vai ku nga wa so ba ko ya o le fio ai mai i awala ka pe kale ainga le ainga lai lo le tangata nei e le o se ainga a me e makua fa makua ngi ma ayo ngi penkala ia ngai kamaki ai ona o tatou o le luma ngai manguia e mi se kai mea o ngar ka fai fai longa le atou e ro pomoni a e fua nei fo i pe a la tau fu la ye fa mangu ye ngai kulang o le academics le scholarship a e tango nei le soi fua kai mi ngai e fai kau sanga le su e lo fai longa ke le au fai longa kai koru kai fa kau sanga ko e su ele si au pepa ko e fai le si au pepa le ai ke a onga a toru fa kasi ngai mau kau sanga ya ru yo ila wa onga me uma let's say 5 ongo fiku even se fulu kau sanga le etu langi me onga le singa ruanga fa vai kai mila ua mau esa oltar ka oka ngi me onga e mau mai nga ruanga tangata le na wa loia wa fo mai doctors ua whaururunga makanga usa e maua mai la ko ngā ruenga wa levanga ia wa amaka nga o whanga ua isi ia nga o e ngā ruenga whawekai ia e le ki o se si ka ngaka pe a oe ave ngā ruenga whawekai mire atu o se avo ngoa le kele mo le a inga e mase le alualu iluma langa o mai ka ua kakai mai whawekai mi piko i wha maong ia kakai mai whai a inga maka kai mai ngaro ngari lei o ka ngai mo kwa fai ngar wenga la va usul kai ao mau kar balu a isi va ngari ke mai kaua le fai konfiki e o ngo sa mo le se mele le ngamo a ka ngaka la va ia le ke mai kaunga a ka fai ainga ia
Makaka whai ngā runga lei. Makaka ngā leo ngi Samoa. E o mo kwa lava mo koe i kupe o marako. O isi fo i maali ta vai foi la o no mane tato a mata mai la nga lunga fa vai taimi wala fa fonga mai i la to nga lunga fa vai taimi le fo to tele la to ine ya mato ni usila ma Australia a sau fo ka nga ka wala fo ku nga kere ngo fai nga yo ke yo mai 5 le fa tu pela tala leo mai 5 le wari ia leo mai e le fai ngi ainga e fo i ainga i te euro fo to lua e o mai ola wale pe amako fo ile felo i mala vale le ave yengi ngai ia ako paula valava masinga se lengi wa mai o ila lo ola fo tuanga le ave le wadi ia le lengi kai ko lua tu lo o va tu vai fa maungi no me mo fa maungi nga luenga au ko ke pase alo se me le o nga ku loa ia ma so ka feo i ka vale o nga ma le o i ka vale lengi rai sengi fo ko nga mua yo ke ave ia yo ku fa maungi nga luenga lua va ku vai o vai po angi e kalesia ila lo o lo ko po e kalesia ke le usa mo o fa ku le mala ukala le uri se a ma wa ma singa u kingi tu lo Lusil. fa ku mo ma langa o le ke sa o le ke 5 mo ma singa o fo ile le o ke fa yala o ke fa ka fa ai o so ka fo ile le like i ro la e o mo wai ro manga ile le ma wai la go fo mau wa e fa aka lafonga o ko ke le o mai nga fa vai kai ma sa ili ye yang ya vango e ngofo mau wai o te ave o ka ko ave sa or kala yai va ai se ka mai ka ili le la ngofo mau la hele le ronga a inga ila lo ai o finge la ko so fo o se ka u apu nga ro mai wa o fa mai nga le o ka ke re kai minga ile ato tu sa e o mai sa mo ai o mai ko fengo fo ai ale nga ro fa vai kai ngale ngofo le por kala me fa uma eso sola mana tua mai auto ko ke fiwe fai le meranga e le ma fai nga fai ngofi nga mongo ko pe pa ngofo e uma ya ko ke ko fo ia isa mo o ngale ya le o se winga ngala inga o mai por kala me le ru manga i mangu yo lo ainga mau makua le ru manga i mangu yo oe ai ko ho ko wala se winga ngala ngom so la fo tua nga fai la wori e o mai 5 ko ya fa vai ngai ke ki la lo lai ai ma ora lo ku ya lo fa ko ma fu nga ngo fa ko lo e ku ki mo fa pa ki ma ke mo wa nga sa ke nge o nga wa la ngo le ku fu nga me u mai ke ki ngai ke fa nga ru ngai o nga ke nge ro pe ko ki ngai lo ai ya lu le e tu la ka fa pena ai mo o to ia le fai kai ko ru so ka si li ko fa nga mo ko fa ma ngil ia fo tu nga la e ka sia la ia o fa nga ka ka fu ia o si o ri so le o mai o si o ke o mai sa mo le la 5 so le o fa ku ia wa e lucky la o le wa e sa winga i su ke ngi la lo ki sa wo ma so di ai mo mereka la ka fa long ki sa mo o le wo fai le kenya ya la le ka wa ko de ngo fa ku se fia ai fa mai o le la ka ki fa pia o se ki ya fa ko se fe fa mai o le wo ko sa wa le ko sa ko ngo fo mer ki vai yusu o se vai yusu nge mai le ayo le ai sa mo Orgi ki ore Inggris. Ya. Ai ore fa ta wala fu ona va nga ya. Le na fa toela utala le etua ona ta me e se le matu la ngole. Ano fa vai tem. Ta si le va nga wa tona ave tonu tarusanga e ka vai se le ngi po ku per keki. Ya meio o le leipa cost. E o ini si tangata e fai nga ruenga o ya e ko kong e kai ngange la wa ki nga e fa piola e fai le la for fa ko anga ke le ma ma we fo ngai se lengi fa penga e to tongi ai le lepa tu la ngor ngalu ale ko perform a proke ave ku pele ka fio fele ka kai le nga ko ta fio fele o la to ya mai le malanga tu fa ya o si foi ka kai o mai ngo mai e sa ile mai ngi ru mai manguia ya la i ngaru fa vai kai mi o mai 5
ai sau foi se kia ila lo ai se kia ko o kenge foi lai ka mo foi pe parai ova ia por kamera foi ova ia o nga umai la ia ia o ko ka foi fa kasi ia e se a foi ngor sui fuang le atawa o le taia ona le la le ua sa fa tautou ia le fionga le fai pule ia o sui wa malu le fionga por sunga tamal fale ia tu ia le toa o mai a foi la o na fa ilo i lungo le tatou por kala mele kilipi ia e tu sai foi o le fa tautonga le fionga ia tu ia ai o le taia foi ia na le la ia le sa fa ilo fa lo te le fionga ile le li pale mia ia swinga wata oto ai foi nisi o tofi matulanga tofi ia ma de minister fo ia i tonu o le kapeneta malana a fainga malo le a play atu ia se o tonga o le saunoanga le fionga le li pale mia i le taia ona le la ina ua usuia le fondo le sa fa ao ai le fionga i le o malu o le malo mai so lana masiofu le fondo sui tofia se melo fa fo langa foi fa sui ingo i ungo fa msinonga o toi fetuna iai le kapeneta e fa pea o fa maunia mai la so lus fuluono me lua fe lus fuluono e fa ilonga lo ia ma le tofia o le fionga ia honorable Muripola ana Rosa Ale Murio e na te tau aveina le tofi sui pale mia se ia mai a le nei no foinga ina ua mai ai le fa mau ese o le fionga ia honorable Tuelupe po au tele po murinuku o semo ono fai unga al fam sinonga le so foi le tofi ai le fionga ia honorable Te Apeato e vema ministerial kapeneta na te tau aveina le mtanga luenga le fono o fai tulafono ma le komisina sul fainga o le so foi ua tofi ai le fionga ia tu ia pua fotongi le toa e vema sui minister i le mtanga luenga o le fono o fai tulafono ma le komisina sul fainga o nisi o fetunga ina mtanga luenga fa la tonga al malo mumua komisio nga luenga al malo pisasi la tu inatu le fionga sui palemia honorable Muripola ana Rosa Ale Murio o komiti o fatu langana o totongi le malo la tau avelea le fionga sui palemia honorable Muripola ana Rosa Ale Murio tolu ulenga tine imbu ma fa velave tu fa fosei fesa la tau veina le fionga le minister soi fu malo loina honorable Vaao Salu Lofpo fa la potonga meta fale Samoa Housing Corporation la tu inatu le minister ainga manga sotai honorable Moifawo Julius Akui lima no foanga fa pitol toi futa ino tu pulanga talavau o lo manu center la tu inatu le fionga le minister ainga mafsota inga honorable Moifawo Julius ono committee scholarship committee la tu inatu le minister onga manganu honorable ai ono aleki ekeloma fitu ulenga fa foino casino mata longa fa tu PSS Gambling Control Authority. La tu inatu le minister pisinisi malaman wi maleipa. Honorable Fata Ryan Schuster. Balu Committee of Petpetinga TAP. La tu inatu le minister pisinisi malaman wi maleipa Honorable Fata Ryan Schuster. Matafa yo ifo wala fa ngai malparbia. Momua. Tangalwenga ongalwenga fela wenga matina SS. MWTI Lua Pulenga Suavai Samoa Water Authority Tolu Falapo Tonga Malosi Tauletise EPC Fa Pulenga Tawafu Mataulanga SPA Lima Falapo Tonga Tauvaa Samoa Shipping Corporation Ono Pulenga Taufela Wainga Le Lawelele LTA Fitu company va Samoa Marpi Fala Sa
Palu pulenga o Mlai Lele Airport Authority. Iva company Lele el Samoa Airways. O isim tawhaioi Lele Savili Civil Aviation. Fufuanga mo pulenga no fuanga taulanga Puma. Mal Pacific Forum Line PFL. O Minister Langolango mo le Palmia. O mua Honorable Moi Fawo Julius. Lua le fionga ya vui inga sione inga. Tolu to faya tautu ave se iuli la faitele tai titi baloanga. Maleluna fa to faya siata te vui tafu. Minister Langolango mo le fionga sui Palmia. Honorable Paunga te mo te vui tala lelei Paunga. Minister Langolango mo le Minister Ele mo fuanga fanua. Honorable Fesolai Apulu Tusiupu Tuingamala. Lawa fionga le fonga fitalai. O fetuna inga na le tatou kapeneta. Ua manatu e tatau o na fetunai. Ina ia so o le fau ma ialu i le au ta feloa ta penanga le tatou whainga malo. Se furu nei o masina. Whenga iei pēr le whainga malo, maana whainga whawai. Maana fufuanga alwalu mau ma polo kalame uma na whaailoa ia Samoa. Le lava e solo taulumanga e peio na fufuina. E leo te nama sela ina fo i le tele o whaafita au li malui tau. O lo whengai ma le tātou whainga malo. E tai sau noa le tai o le sau ninga le tai au le nei. E siri atu le tele o le atua o lo tātou tapuai ma te talo iai. Ma ua suia whaafitauli e vea malui tau. Ia, le nali a tau o le New Zealand na le sa fufou e breaka tuana nafi. Ia, ae na manatu e whaarorongi a pea, ia whainga le maloa, me se fo i o le la tau whaailoa i le nei tai au. Ia, whaafitai ua, minister le fionga i le tamamatua. Te a beatu. Maanga ia le. Mai la team ma fongenge ma tuia. Tuia, mai ke le team. Wa se lau pasenge le team le. Ono winga. Ia, tau te fua i le malosi o le to ina waiai. E o ai le malanga mai sala fai fono i tumua. Ia ua, le o to tutusa le malosi. Ono winga o le tangata mua la le pisi le waiai na ona ofi o to ai tonu pisi lo. O le fionga por sunga i tamar fali. Ia tu ia le toa le sui mingiska o le a fea luai tu langa o fono tanga fa malo ia ma tu langa fo i o le a fetalo luai ia maisi ele fa ingofie le portfolio le o le komisi o surfa inga ombudsman ma le fono au fa tulafono mana tua tasi lea matanga ruenga travel keli. Langa tūlanga fo ilele ila lo fono fa au fai tulafono e se foi vaenga umai e au fiai tātou Samoa i ma lo tau pulenga ma lo ia me se foi la o fono tanga ma workshop fo i le official surfa inga mai po pongatia ma tulang pena ia afta ile tu o le foi la wo i disi fe suia inga i disi lavo matanga ruenga. Ia e au fia ini som tanu ngare sa tu fa fonga mai o to lo tu le fionga le li par mia le atu o ngalo fa popo ngi so minska kongo kongo na fia mal par mia ia ma minister lango al par mia al official par mia por par mia ia ola ia e fa maka ukia ia langa e male matanga ruenga la le nga ruenga vale sa tatu tali uma po ai le ole se ile matanga ruenga o ngā ruenga le sa ile fionga ya tolupe ma ole la ua filifilia lava ia le fionga le palemia na te tau aveina ia le matanga ruenga ia mo le resto le pae inga le nei manga yor kele fo yo ang miskala ngolango fo ile winga le al manga yang ai la ole sila tangata le i le miskala ngolango le e lava lo na tomai e wala nga tasila tangata sa uma fo fo ia uia pe afa pe alu te ua te vale te wala ai afa mai nisi or mato foi pule sa te paitea asia te tafu
Lenga o lona soifuanga a toa maunanga vaanga i singia ka malo. I tūlanga wa leva na tautua ile matanga ruenga o ngā ruenga. Wa leva na whaima puresili o le elitise. Ia mātou sio mātou motu i salafai. Ia wailonga lava ia ngā teile telefo isi vaenga o le matanga ruenga leo ngā ruenga. Na tautua mai ai. Ia ai whawhitai. Le foi lau avatu e wha lango. Ia lono winga. Lenga o le pale mia. O longa kiu ke kau ave ma o kior kai ka inga o le tunu. Ia. A le ala wa avakuang kama mafai. O no winga o le. O le tele ala. O le a wha moe mai kama ia kofa. Ia wafo ia. E se foi le manga ia o le wha kofa la inga le pale mia le. Le dedication of power ma le administration foi le inga ia. Aua ngi lokanga ngai ia rikelo mea. Ala ia. Yes. O ngā ao ma. La iai tangata e. Ave iai. Delicate iai le ngā ruenga ma le aia ma whai ae ma whai ona wha au ma wha taunu. Ma o sea o ngā whanga mo lako. I training mo le lumangai. O le isi foi la vaenga tā ua le ataua. O le wha mausali ina i loa. O le resto le paia inga. Po le paia inga atoa. O le sui pāle mia i o le fionga muripola. Kūmau. Tu mau i loa. Ia, vai le manga ia foi ele se ia ta ua foi matematenga le avatu. Onto foi le tatou faʻasoa le tatou pule. Ia le fatu la utala. O le manga ia loa aru kai sa adu i loa ngarosa fa uma ele to mo mia se si to loa. Tu lo. Ia le la ua mana ia. Ia le la ua fa ua wai la va pa inga le fionga ya muripola. Ia a o le fo matua man ia le la lango to ni so minister lango lango. A o le sini mana ia. Wa talia le tama matua ia te. Wa man ko fo i le fo inga ka kalo mo mo ele. Ele manga ko inga se. Ia ngol ngol fo ele inga ia fa awongi fa lo la vinga lo ngal malo ngol fa pe fa inga. Ono tula. Ai or ko fa la ia male mala kamai. Sorry. El menga ke fafkai fo o mo e te ko finga le ai mo marka ka fainga kalima kama kau ye ia se taimi ava tu lunga le fatu tonga te mama tua nango ke manga ave lunga fa ko nga ke ia e wo mana ava tu fatu tonga le fionga ya tu ya e wo mono to fonga mai le to longo minister fo a me se fo minister ngo fo manisio fesu ya inga o matanga ruenga le vai le malo a o se vainga lea i le taea o na le la. O le toi whatepa i le whatautonga o le fionga i a te peatu. A vea minister o le official fono au fai tulafono. E le ngata i lea o le ofisa o surfainga. Oh, nice. A le paki e le. Maro le tunu. Maro whawtai le whatou whala inga la fionga i le ripa le mia. E loa o matamata tu le whatautonga o le tamamatua, le fionga ia te peato, tu lo fo ipa i o la inga taulangi. To le fom whawhasuanga, ia, mai se fo i o le ala la tai, o le pule, ia, a leu, ia, mai se fo i o le o le matua vitalai ia sengi, ia, ma le mamalu ia sa le murianga. O le vaenga wo nofo nei mo matamata tu. Amu ia lea paia inga ua mafai ona latou ma moli mawina si ta maa matua o le palemene. Ai toe maualo na tofi a veo se minister. Wa uke roa se urua i kaimile uke leilo iai mua inisio paia inga tele u tona iatu sa iai to ina tono le palemene. Au te langona o le urua i kaimile nei ua veo se minister i atu. Ia. Na. So amu ia foi nei au ngā tupulanga. Tatou a me se foi le faile ma wala va no e mai mo fatasi ma moli ma wina le fa mo e le ngata tono Samoa au fa fo mai Samoa. O se fa manu yanga mo tatou uma. Ia le moli ma wina le tama matu o le parliament. Ia a o mo fa palina lo na tofi. O io se minister. Ia o tu sia fo i ma fa ma wina e le ngata o le tala faʻasolopito o le palemene ae amu ia ua sifo ai ona faiva a veo se miniska io alaga o ia tau na hiʻu ia i le tausinioga le toʻatele o i latou e auto vaa i tia fau le ia tau
E au to va uma ele ase sua se ku malo ele malanga kia fau. Male fa no nga manu male fa ina ia hau tu langa mau lunga fa pene. Ya, taule ai ole tu malo fa sale le anga fa sale anga fa le. Io. Penka. Ko au si le kulanga re miska i long soi fo le we. Ya fa tai. Ya, le ala wa so uma la wa fa so po uma de tufa. Ya itama tuai po original members of the fast. Pe ata to wo ya ile ya to. Le ala wa uma walanga nga koe ar ka mama ko ya te beatu. Le ana fa tali fo ile ya mai le lua se fulu. Ya ma sui fa vai o le fatu tua ile tua sa mutas o lua I fai pule maile ile pa inga le uro pa inga le tatou fatu tua ile tua sa mutas po le fast ya fa tai ile tua ya wai fo manu ya ma wolo na soi fu la le ele ngata la ito tasila le tatou fatu tonga na mawai fo mala vanoa na le lale e tua e fatu toai ya le sue tu sisili el malo chief auditor asio tatou tunu ya o swipi mai ai ma filifili ai le tamor motel I sala fai o le moa autasi o le motu le tofa po le fitalinga ia fa moe tau loa fa savalu ia fa moe tau loa fa savalu a siulin le o filifilia ia e avea ma pule ma su tu sicilia le malo ya ile taiao na lela le ile tale tu te sila mai ya ma ole a va tu foisi o tonga ilunga ole fa tonga ya ale fionga ile pursili male su tu sili ya ole tato malo Samoa is va inga down lela o se o tonga le na ole fa tonga fo ia le fionga ile su tu sili le tato malo ya fa mo to loa ya po le fionga ya fa savalu ya o tamo le mo autasi le atu atu isa pesta ya male malu farivo mal farmata ya o se uso le mako ngofo mako zava le anga o kaua a o kula taua mautu mo la to fine ya lenga ya sanga yane ayo le tai matu tapo ya tu foi ya ele nga tol por kala melanga o le te ngo ile sua fa asia tai loai ala ngo o sa tau ma tu fo o tu anga o matu nu nei ya le uso tama o tu ya le ye fa mata tu marka mo kaua le ye matu sa tau ya ma le to fine o lenga e sa lenga ya o matu fa manuia la fa lo to fa le ainga fa manuia le si moa au ya sanga yane ia tangata laula au ia ma ia fai malu faiva ia ma ia o manu me o mai langa le le tua ia wa fo ile o vala wina ma lo fa ngai na le fo tai e tautu ai lo tato tunu ia o se vai ngala na le atoanga na le la SMI ia e fela fo inga tu sai o le meta o por Central Bank le na te le lo tato tai mia na po ia fia na tato faʻasoa ai ma le tau sala ia hana le ataua o le isi tatou issue o le foina mauare tatou kopi o le tusi faamanino mai a le ofisa o faamasinoga o falua ma suafa e tusai o se talosaga a le taʻitaʻi o le ituagai na aveagai le fofoga fitalai ina ia tapa se lipoti mai a le faamasinoga ma se faamaoniaga o le gai lava suafa o le laʻau le malia koa le aka fiolai ia faavetailai le atua o lea na saʻili atu le alagaga fai mai lau pige lea lago le pige suʻesuʻe pinge FBI ia o le ala ua maua mai ai ma le tatou faamaoniaga o le tusi lea o le tusi lava foʻi lea ua faaao atu le fofoga fetalai o le mota se ia kali ai le ngā lala o koiinga le sole. Koi kiki aso uma. Aso uma e ngā lala lava le toe ina. E nau. E whaasa o ia ma ave e se ia ngei suafa o le la aulia le mali e toa. Ma le fionga le pāle mia. Ioe, ua whai ma vaenga, ua maua mai matala li a taua o le ma se ai ar koiinga.
Wa le leisa na ai wa le lima sana moi. Ona o le mafau ma mafai le umi. Ai o le umi o le suafa Ai kau ngaka pea. La auli le mali to la fa mainga ia elengi suafa fa pea. Ia tatia ia ele fia. Ai tatou wo ile fa masinonga. O le la mo mai le tali. Wa mau mai le tali le fa masinonga ma o le ava tuilunga. Ia ma wa ma he a foi la ona fai ele for sanga al fong vitalai ile ta upule. Ai kali ai foi. Ia le ngaunga wor ko inga. Malona fai mai ele ni record al fa masinonga o ia ile mele. Ia tu ina tuilunga le tatou tusi. Ia o le tali la le o tali mai ai. Ia le office of o le fa masinonga o fanua masuafa. Ia ile tali le a ngai ile fa talo sanga mai. Ale official fono pol parliament ta wor mai il fa lo tusi il fono ia le tofa ia sa tama le atisa witi me tala ia o yo fa lo tusi il fono le la wotali mai ia le official o fa sidonga fanua ma sofa ia le la se ikau mo fai e fai kau nga nga le mo ku mai dungo tattoo screen ia fai tau e lava mo ia mo le fa mani noina o le ma e orgi ko inga. A me se fo fai so. O le mari. To fasa dama le atisa uti me tala. Fai lau tusi o le fono au fai tulafono murinu. Talo fasa dama. Talo sanga mo se kopi o le fai unga ale fa masinonga i le suafa o le fionga i le pale mia. La auli al mari toa. Fa avtayatu mo lau tusi o le aso sumar fa au kuso. Lua firu sumare ono. E fata tau ila mata upua tau ilunga. Ua au faa pipi i atu le kopi o le fai unga a le faa masinonga o fanua masuafa a la si fitu ono lima fitu. O le aso lua suma le lima yuni, lua afe lua suma le lima, tau sanga lente nei. O loo faa maoni ai, e le faa masinonga le faa saoina o le suafa matai. O le ua tea polata i vau fosi ile suafa la auli le mali e toa. Sa polo ina foi ele fa masinonga le resitala o le fa masinonga o fanua masuafa ina ia fa mawina le suafa la auli ale mali e toa o le watea polanta i vau fosi ile resitala o matai Samoa. Ua o fa apipi ia tu foi ma le tusi fa maonia o le umia o le suafa matai, o la auli le mali e toa le uatea po la taivao fosi smet, o le nuu o sasina, o le itu malo o ngā ngai fomaunga numero tonu. Tau a awatu male faaloalo, faafiteiteli. Ia, male saingi maka ke kele le ngai saingi mai ai. O le pulesili le nā, o le ofisa o whaamasinonga, papali'i John, taimalelangi, afele, pulesili resitala o le whaamasinonga. Ia. Angangei. Ona o le tusira? O le kusira. Le alaua umana fai le forasanga le whongwhikalai. E koe whai ai whafo po o whai ai whea. Whaataitainga a toi saua ala kuila e pai whai po o totonu po o whafolanga o le whamangingonga ngā whongwhitalili e taua. Pe toi o maila le awali ia e whai whaforo le whaakarukaru o lea. Ua a fia lo ilalo o le vaenga lea o le contempt of court and contempt of parliament. Vai. So o le la makai kuinga. Le foi la wa tu fa lo itele. E lunga o le tatou porkalami. Fa marulu aku i lau sunga ku i la epa. Maria ia lo finga ngalo. Ka kia ia le fa o lo aka wa inga o le atunu. Le o lo tatou taru sangatu. O tatou o matai Samoa. Kuloa. Fa marulu aku. Ka kia loa. Tu nei loa. Le fa se ina so. O au sau noanga ma lo fa se ina ma le fa o lo ata wa ina o le to telo tangata. Ma e fa pe mai ele se suafa. Kulo wa. O lo fa ia pe ma lo fa ia pe o le to inga tulanga. O te tau wailo ona molia oe.
I lalo ole te e atu i le whaamasinonga mo na whaiunga. Ma le whaatau te e atu i le pāle mene mo na whaiunga whai. E wai vai lale i atu ole me uo ie. Ke mo ko langa fasalonga fo le pola so kofi le fa ile fo isa afie ka pula vele kasi. Pa pe kasi le nga moli anga fo ngange nga fa mai se furu anga le fiku. O skasi o moli anga nga fiku ole o sofa. Ya le la un kwa fa sa o nga o ko nga moli anga le ko. A le o manga ya la va sa nga fo ile fo fkala nga la fa sa o ngole. O ka pula ma ka ma la pa ka fo o ko fo. Po le ala lo na fina ngalo le fia, po le ala na fina ngalo ni apili, ma ngā kūranga uma. Ta dia ia le nā mea ele o yengi unga wha mauinga a mea. A o lewa a maile i unga, ma ua wha maunia, wa aloa ia fo. O le makua ki ngā o le kua inga, ka lo whai, wa leilo, fe to i dali atua. Kasi nga kama i mea la iki ele kaunga nga pikapinga. Mea la iki le ka ua. E nana o fai atu. Ta fio lai le toe ina. Wa fai le suafa mali e toa mati ngai de nei tangata. Vai ku ka lo fai. Wa fai ana le nei suafa la auli ale mali e toa. Wa ola ukala le wa le moele le yer ko inga o mo ko sa o pese misiruki o fai mo mo keke la ngole o pure le mele la tupu nei la tawa una mau le me fo ile o le fa tau talangia ile ko inga maka upu fa pe o le afa tau talangia to ina aisea tole ele aise fa ku langa ele se ala fu o le mele o le ku ikele le ku ule ya tau le sa no nei ya be fitalai so halo e lua malarga au makua au ngua o sa mo o le au mamala o le winga la fa mitalang ele o isau fo ise nga upu mase mo afeka le nga sa mo fa pe mai se ivanga nga ai wa au sia ka usanga yo lo makua nga ele la vele le mele le ai e so o sesia e mafai o nga afia ila lo le mero le ku ikele le ku ya a fuala fa ma fau tatou wola i pasenge o le aku sa mo ma lo fa fo ma a tatou wo i pasenge o le aku e langolango le fainga malo wala varngo ngofo maia a suyor kapengeka i ko kongol pale menge wala vale na le na sa no ile fioga le pale mia le Tautuana le la o le aku le wa ngai le anga o le ai ko ke ku mai ko pidi i ku la fongo ko fa ofie ke wa ia va en o le Central Bank ai ko ku mai lava mo ko karosanga mai va ai mo le aku le lan tu pare mia ma fa sa wa tu auto a fai ka ke o ile aku le ngai o sui o ma ngai sui ma malu ngai sa fa ia ngai o le au fa inga fo ia o i ku ma lo o le aku le wala lango i fa ko le ko sa mo kasi e fia fo le tapipi nga sukas nga se furu kasi nga lu supasenge o fonga o palme nga se furu kasi ke lo longa o le kingu fo ia ma fia me le au supo o le au su le ku ko kasi ngai fa ka fia nga o HRPP ke le lo prame alinga nga pala ai fua a o le ko yo e declare ai ko yo le HRPP o fa nga paroka ai e o lava i lo ka ko ngwa le atua o mau usi po mai o fa longo o ai uma instituto tasi le ai wala lango fa kasi uma i malanga le simela ka ko fo ko kasi mo le yes ele ngira kanga so le ala le winga le tau fa matala tu le melia o re ko akele fo ile o le ku ule ku ikele as ko inga onga o longa kau nga e o re kau nga e le mele le fai e tau mo fai la vai fa le anga le nei le suafa o le sunga le lau le malito ai po le ale le anga o le kango ia karosanga ia le pa le tau ola utala le ai se ale mea le inga ele karosanga o ia le pa si o mai yesi fai mai so e fai foi e fa koi la me le o mai e fai so so ka vale ale a po so ka o le a fatu
ia me mafai nga fai e au ia oi o no foi au nga faku me nge o makai ma faku e ma fa pipi ia e me e fa pipi ia pe or fa pipi ngore meli o le waf le me le fai ale pai o me fai so tu le par mali to fa to i vo ia nga o nga ela ngo nga foi le o ia manga ia o nga me o io ila tau te fai to ile ia do le tala le me la le ma wale fia o so ngi le kau fa se e ngi kanga ka sofa kai sidi fa tu foi ele e te fiwa ia ele na sofa e te le la ngona ina se mamaru nga sofa e ke lo le ia or kau fa se e mar kau fa vale mar kau fa pidi me nga o ko la o te sidi le ala fo le na ya lai ele ngofo le lo loto le anga ele o se sofa lo ia a mea wa ene o nga ko nga me fa penga o me fa vale o kai mo campaign o fa sofa ka kangu kulek yes o me nga fa se e o me fa pidi o kai mo fa nga campaign nga fa ye a o le la au le mali to na matua to le leia le fioanga nga ko le leia le fioanga le o ma fuanga fo ila nga ya la nga na le no fo le lei le loto le toina ile ese senga o suafangi e pe fai sanga sai le ya fa toi fo mo le ngoi po a foi senga so foi fa le ba o le ya tu lo nei sofa nei yo tile ya mai per fa nga mai pe o ngai ngola ku wa la ngai ele o sau i fa le va ma tu lo ya no ama o lai sa wa mai o ile pa e pe bana ya manga fo nga sai le ale tu ya tua por sai le e wala ngai le e ke era sa mari ko ai ru fai sai le mari to le tu fa to e te wala ngai le yo ia ele ngi me tau le mari ko ma ai nga sa mari ko na e pe tango fai fo iso ne sofa fa pena sai le tele po o tūlanga sai lele telo de tupe mau o loa e po ala va kuranga fa penga alanga wau ge roile kai fa senga o so fa tula e pal mali toile ke o mai lang sa mari kwai dem fa ka singa fa penga le yo e se nga ka ya mo fa wo ya ai o le tusilena le ya tau wa manatu e au vatu ilunga sei toi fa mani non fa mala mai sto ina ya le yo le to inga me ole tupulanga la male ole tangata mar kau fa se ele akungu le mele o sau so e ka umai le yo se la au le male to ma a ole u fa mani no to le official ole fa masinonga le tau ko kiki fai kai mi oma ko fa manga kumai kai mi fo ko le fo fa fisire sa ka finga le fa ka ko nga fo langa kai mi oma kai fa fo ki nga ka linga so le ko nga me le la fa sa ka si o ngi ko malanga fo no ngi ka o te fai tu no tala ona o le to ina wa ya o ku fa wa fo le mele wa ye fa tu ma tu atu fa wa le mele wa ir ko o ka ya fo i o so mai singa mer ko inga le mele o ki ngwa le fa ro lo la fo fa la wa le nga ka nga fa sa o mai fa singonga ye lu ka au fa sa fo fa la o la si me ya le mai e ringo le tala ya fai ese malo longa le le tu inga tulang fai se malo longa le ya ona fa karikali la io ngisi mangu ko mai langi yo mo ia ma vai ngo fela flo fo inga tu sa yo le tai ona lela ia i mata upule te wina fo yo ni so vai nga mo le fa le yo le va fe nga yo le malo e me so tatu fa tu pe tu ton ya ua mangingo ana makore vai ke lor vai nga pito sili no fia taile atau o fia ka ya fia me na o mi mataaf ma tula e pasa ilele madile ngoi ya e me se for fa popo ko di mong o wa taile mele na sa ndo ai fa mai ya a wai pole e pasia
Fafe, la le pasia fafe. Mai pone aso makonga waku. E pasiar ka ko pidi. E ka ko e pasiar ka ko suinga ma ke unga yole. O Central Bank. Langa nga ya o ko fe ngo mela. Nga ka ko ngar ko ka e pasi se me se ko. Ole vinga la de tala. Le ai o nga ngalo ya o ko. Ole aku ngu ula yo. Ia. A pasila. O nga fo o yeri finga ngalo ko ke la ngu ea. Ele angar mor ko pela wo mea a. Nga kako aru ngele level 3 ma level 4 ko vikire nga yai ai ko wo ai pasifa ko pe ko per pidi ngale a. O fa msi kula fongo fa msi gongo fongo masuaf. Lai faile isolation marka ma vo ile e fa sar ko e fa pouco ai or pare benge ka wo fi ai pasir ka maro ko e pa ilanga fa su fiku fo ile sai. Pasifa ko pe ko pe kula fongo wala. Wo to no le anga o le mea o le tele o le fiu e kau fai aku ala waya o ese ngome. Ale atu. Le ala wa kuku e ngai runga fa mai. Ia wa o le asa ma tu mana tu pasi la valanga ile ia ma tu fai no me. Au kala ko nga fi fa pe. Mo ke yo ka akare ko nga kala mo ke. Ye ke la ko me venga fa ko sukas. E siri ele manga yar kua as aero o le mana tio te fia u fina ngalo ka kamonga mo urusami sami lota mana ya eu ya foi le kami mai ku fer o fa yo manga ya ai mali dia ya wale o to ya o to le tali tonu ngole tonu ka ko aluia ole mo afetalinga sa o ngale atu ele o to ya o to le tali tonu inga po le tali tonu ngole tunu so mali lie ka ko waru ye le me wa ye le kaimi e o mai fo isia vaenga fo ko mai disi vaenga Mal me fodele la makawa ko asiaka ole o kuila epa ma fia me ma ngamlo ulu ma limon ka ulanga ma ya me o leva ngakia ele o ko ya nganga me ki ngang fa lunga ko langa sa ngoa le pale mia wo uma fe ko ngainga pale mia ma le man miska ko pe uma fe ko ngainga wo fa sa nga imale male IMF ai langa ma ya me ko ai ele mfa ka ko ko kausanga nga ele mfa ka ko ko wo fa solo luma al me foi ma le o fa longa i suinga nga mai walanga le ele se kula fo fa ofi o suinga kula fo amendments yes o whaalongo e whaalongo o suinga ia. O lai kala whianga i le lei lava le mea lai whai. Le ai ma se ele o vesenga le independence por kuko kase le bank. Ele o vesenga le mea nga. Nga paua mea whiuko nga inga ia e whikau i whaangi fo o ngei vai kaimi. Ma mea e kupu mai laulang. Man mea leo kupu. Mai lei a taua. O lea tau te ioe mau tātou amene. E pule lava le malo yanga whainga whaavai. O le ala le winga, e le ofio aku le malo e pule kuku se Central Bank. Ai ia yaini vaenga e mafai o na o whaatasi. Ngā lulu e whaakasi. Ma so o kau au whaakasi. Le anga e le mafa e sao e kuko akasi. Ai ngā lulu e whaakasi. Kai pea o le whaafero loa, ile ia ingeri ka whakoru. E le pule aku a le malo i whainga le whaamasikonga. Ai ngā lulu e whaakasi. E whaamamalu e lesi kula fongo isi. Whaamamalu mai isi kula fongo isi. E whape ngā le whainga. Ai asirisi la kula le malo le anga o mea uma o le whaiko koa in and out. O so o se kangaka. O le malo. Ioi, le whainga oso me le palor ko ingo stui. Sa o parmia. Sa o parmia e le pūlewa le mahangai o le amakanga. Ai fa mai ai se ivanga nga la uka ko manga o roingi me alofa mangi vai kami mai o me arko. Ai wilia, wata to mala umai por kikis ko ingo o stui. However, the keywords o le fai kokoa in and out. O so se me kongo le kongo o Samoa. O le malo. Ele of mananda o le malo a me au mai le ko vanga male inga ia makua ave ese o pawa ma le hai
Se o le mele ta o le teu. Mea te nari tautua. Teu. Teu si o vare. O le keu le upu wha mamafa. Mai e se me fa vale ngi la langi e la ro ngal miska e pur ko kasi le Central Bank. Ma for su ngal fa ngele fa il miska. E ka mai nga olanga mka ngal no le kilo. O le fe punga mai le au vaenga ia. E tau ki fengi wa lisi na vaenga. Le tau ki fengi la vale mana o tu pe le pawa o le kovanga. Ma le German. Tei fono. E u o tanga te to tasi. Awa kau ke pole. E vakula ukala. Awa tau te pole. Sa o lo maku. Awa ke pole au foi ke roko kele. O le Halloween o whamtalanga. Au te malama le ya tau e le bele tau wha awhiofi mai le palo si vaenga lea. Le ango si tina lea e ko vana le teimile nei. O le whaletua o pole tausi o tamapunefu au elua. Au elua Samuel. O le Halloween o le whamtalanga. O au elua o le kamaku le epa. Eoi. Lei o te le we are informing the public. Yes, la fia. Ele aya se makele se ma opinion se fa maongi ma le fa maongi fai kalia ar malo fai kalia fo ila to issue. Ai tau lava ina ia manino le tulu. O au elua Samuel. O le lima kamakau le o kuila epa. O le kula fale fo ile kuila epa. Ia fai upu o ile pa i tono la tonu. Taba fo ile tau ta ia campaign ma me ma lava ia. Fa lo to i fale ma fafo. Akuila epa. O le to alua lao au elua. Samuel. Ia le le kai fongo koe ko vanga. O le fale tupe tu tonu o Zamunda. Ia o ngai information la le na. Al tau sila la. Ia o le mea la le wa sa ia ma leo iska mo rims. Iyo. O makua leo Ia o a fo ilele me fo ilele fo mai. Ia e sa o le kunga nga. Ia e o kaku a sa e la le va. Ia la e o so a sa e le va e kere i kapkengi nga se va. E fa fianga e fi ngau. E fa fianga e fi ngau e kere i mingiska. Ma le si me fo le siaka. A sa e va la e sa e lungol malo. E fai malo nga fai. Ai a sa e va a sa e lungol. O pulenga le ai. E le si la ko pau e fai se me. E koe kua mai ale malo. Iyo e. E wigana le tau fai atu. O ke pole fo e sa e va. Au e ke woli. Au e ke popole au fo ke roko keli. Iyo e. Ele i fo ile e te le i kapete ni ina se va. E mafuaina e popole le meo le va a e sa. Iyo e. Ai a vai e ia se si ua sa e hele va o le i tapipile a kau. Lako. Ia. A ia i lava se isi nga fisoso angi kele i le fa sa e inga o le va o le i tapipi. O le upore. Kasi lea ka ngaka makua i sa e maa ngoko ma makua i maa isi va kuru whafonga le tunu. Ma makua i maa isi e le va o le i tapipi. O rea. Au ala ke wodi. Au ke pole au ke roko keli. Ea ile sa e o le va au whakau kai ngare fast. Tai kaki pe ala e folau ilangi ma. Whafonga faʻasoa so alongi. Ola. Maka ukia le. Le maa ngai o le whainga o le poro keki. Ua kala langa se lauri ma se furu back to school. Ai vai tato. Ea si tia le pensiona lima se lau mo e fitus furu ilunga. Tala whaalua e o a fo i koru se laula iei ua makua si ikia o anga whea nga whaingi si ikia nga whapengei o ngi pensionga i lalo le HRPP a o anga whea nga kufa inka ko kupe whapengei e se mea ai ma se mea ya mea lana le atu tate ya e ma au fai fo i le loto ma tūlanga
tu pel fa tu ting au vai tu a fifile mu o ri e ko pan man tu na sa no na ka ka nga makua fire on fire vanga le angi wa fifile mu ia vaenga le ia sa ka nga keling la ku sili ma tu I mai le malo I ke mi mo le vango ale wa mo le vango ku I mai ai mo musu e ku I wa ke ku kuri fa fo fe kalai ia sa al palmia na ho ko file mu me pingi lupe o mangi fule fongo ko wo balo mai fa fo e se ala uva ia la fionga sa fa pito na le lali ato wa wa ka se ngase sa fa piko e na ka ngase ma ya sianga fa polo renga sa wanga la le kau minga o funga mi skao o kupe a pe fo le o nga e conflict of interest por ke nga inga fo le o nga ruenga ngo e fai fo langa ia pising si kupe sale ka kau nga mi nga ba o menga kau nga fo le mo kau nga si le fia wa sa nga ru fa kasimo ma honga ma mun pola o mo nga le mo declare mun pola nga me ka mi nga ru fa kasimo o mar fa kau ko nga le o mar fa kau ko le a ve ai ro o ma ia fa kau ko ngo o fa maoni ia a ve se mau shares o me uma ia kampangi ma me o winga utala ia langa o me ka o porkiki ma fure ia tewa fa toi fo e tongi mai e suma lia ni wa ati e fa kanga pe su wiki pe su ma dia le ma vo lo ma ko o ma sangi me ma sangi lo ma ko me o me pe su ma lia aki e whaatanga tongi mai fualale nā whamatalanga ma whai mai. Ia, o le mea lea e tau popole I ai o ai a whesota. Ia wa upua ia whaonga e lo makua. O meo ai a whesota I ma ai a whetine iai. Whetine nai. Conflict of interest. Aisa unga. Whai mai. Ia ona o le nāmare la ina o la fo iai le. Alai ngā ke sira fia. O mea ngei, o mea ua umanga whai eila ko kaukonga o le roko wha maongi. Markami nang parmia, markami nang parmia. O langa mingi skau kuperea? A o vem parmia. Lala mea ngale vange mai mei ruma o e kofia ia anga rosa kulou le whionga mulpola. E whai mau parmia, o I mau mingi skau kupi. A tula utala o le taa alo le taa alo isi to ina masilo o matua tulou sa whapitu. E maka ukia. E man tau tia. Ai ia ula uva ai whaale. Whengina le I lona soifua marolo ina. So le ia ka ua e se ala uva ai loma. Karo whai. Ngasi. Ia. Wa sui mai ona fōlinga. Ia pole mea fō. Eo whanonga leo. No si ufonga. Ei. E le leila ku le epa e ngasi. Ai marosi le leo. Mawere ku fo lunga mga fo fai sa whailanga nanga launga ngo olai langunga le. O le sivaenga na fela na faʻasoa le sa faapito o le faaloalogia o le tulaga lea o le tafatolu fe faatauaga kelo e ataua tulou faafoga le atunuu e koe saugolo a ia fia me tulau a lau feoga sa faapito o leu tele o it's not a personal attack ai a koe saugolo le fioga le sa faapiko le upu lea o le faamamalu malo ia o pulenga nei. Le sa wo lo marka fa ko fa ka wa. Te lo e. Wa makua yo aka ma o le so ko ko. Ale ale wingo o fa to tala le. Ya la o so la fa ma malu pulenga le lei. Ma fiwa ko kuri e ko minority. Fiu foi com qua musu. Fa tu foi Samoa a to po mo mai ta to fa so. La ile se kau faleanga o le to e avatu ma fa manino pepelo a kanga kai walanga ka kaunga sila fia le turu le ka alonga por kiki le kiofa mai fupule SMI o le fa makua por kiki sa yai Samoa o le makua ku luku o mengi o kanga le se ku luku nga le ilo se pepelo ku ilonga ainga malanga e kalesia nga ingi e ko kongu le mar pero mar ku en ano fa ya dule ya tu la fa fianga e kango e koe enforce ma fa manga o fa marosia pulenga le lei alo ia
ka whakolu whakauangai. A lenga fiu e whai aku e ke wha me i ese ngare se furu lima lau vai, ngai le mawhai ngai aru ese, nga e makua so lia are valia. Musu e wha maa vai. Musu e whai mea sao. Ra au sa lai ke aloa ia, e ke e, kuno, e ke e whailau drug test. O whea o ia ile ngā, se so ia kou ki o mai pepero lea kungu kuno. Lesi mea, tau mawhaina tau mana na whangafa mo tau mana tuaina. E ese tau pepero na whai lesi fono. Tau mawhaila e tau pea ile mele nā. Ai tu uru mea lea o le ese o le tala na whai lesi fono. Ai tu e sau tu pepero i lesi fono. Ko e mawai lea mara pepero o whai lesi fono lea. Ngā pelo ko anga e mankuala o pelo. Mana tua. Mankuala o pelo. Io e. Mana tua. E o se kala e vangi ai. O le fwinto o mai nei tau tala no mai nei i tahua le wha mamaru a me se ala o fionga langa e a whai whakusa mako kala. Se o kou e a fua mai maunga o kou o a o tau tangata e i ala. Whaasino ala i le atunu road models. Ai a whai la o le anga umangi nga keke e lesi fongo. E keke a o le pale menge le wako e pasia me le. It's a fact. O le kau pasia ko le fai ka i mua o ko e fai ma drug e fai ia mafaka i ka drug test. Ai e oso ma kwa public o lau keke. A fa nga mai la ia le o lau fa to fa la inga mo manatu le lei. E teu lu ma fa le ai lo musu e fai lau kui. E mai le ako. Ma koso mai ai ko kongu ma ya kakau, koso mai ai ko kongu ma fai o kula fongo, koso mai ai ai al tu langa lea. Fa fele upu lea, o le tau loto nga tasi tau te tutu fa tasi ai se kaimi. Ia wala. E la ko o mai ngai anga le la, mko fia a ngeru mai, mko fai mai. E ta ua le aloa ia le lei. O le tafa tolu fa tau ngai. Pa le menge le ngai o le ama, so ia. Stop it. Ku ngai ia. Ku ngai roe ling kamai. O le fa fonga usi le aturu o to tele i o le ufai tatalo. Mana tua mai. Sa sawa nga ya kou pesto nga ya so ya le atu ele i whaingi live. Sao. Ale kio. E mingana la utala. Iyo. Ele sa sawa nga i palo nga i nga kai mila nga ku e pi kulo. Ele o tangata uma e whainga e whaalongolongo le taimi o whorotanga. Iyo, ele ar kai mingi. E ke ngofo ilo ofisa ala e ke mai lau online i lau telefoni. E ke e drive ala upa. Malau taxi. Alai wa live whaasolo akua. Mana tua pe pelo na whai lesi fono. Mana tua le melena. Le anga a iaise le lei o social media li atu wa makua expose ia. Le ka alo leanga markuruku ora porkiki. Sao le leia. E sa alo tala. Sao le leia. Yes. Ya, o tūlanga na. Ma ua whaila o ma social media ko pelo. Kilipio ko pelo, ma kilipio ko. Nā tonu. Wingal nā lele nā watula mātou futuanga. O le aso ana le la. Porta ana le lai o mai le afiafi. Tau whai atu lava e. Ia, o lai le ito e mau mai lava ia se tali e tusai. O nisi o whamasinonga fo ile le tūlanga o whala au whasaina. Ai mai se fo le sa tō lau le case fo ile au Mackenzie le sa maua i loto pā po pesenga. Ia i tūlanga o whala au whasaina. Tō ina fo ile le atu. O le au le na le la le sa wha tō lau mwha ngā solwai. O le isi vaenga lea na wha amanino maina e mai lunga i nisi o tātou tala o tō mai Samoa. O au whainga ruenga fo i e ale ofisa o leo. Le whapea ua positive le latu test, drug test. Ia. O te le mai loa leanga o le intel sama ua mai whapea mai o le au kilinga. Au kilingi. Ia, ma le au vaenga fu e leo. Ia. Ai manga ia fo i pea ngau umangi ngai lau papar vaenga lea.
Sa ole le ia. Ngo fai kau kule e Global News nge ia le fiafi o pape kasi mau ki ngol kilingi. A ole si ko o lua. Le lopo mission officer ma se leo ai le mau ku mai vaenga. E kaunga umenga ila ko lo papa. Esa. Kakao. A fe wo lo papa si ka foi ngo o mara papa vaenga ia wala ngo ka po ala isa. Ka po fa ro fa sai. Ya, ai mor si le fia. Fa mani nonga le na. O le taimi foi. Man tu foi last week le na ta fa ya tole news le. Yeah. Ya, o le fa matalanga le na na umai. O se tasi o le au whenga ruenga. Ma nga foi ia walanga i fa pena foi le fa pe o tangata uma nga lue le tanga ruenga o leo. E a foi la tu foi le. Ya, a o fisili lo kama vo le ya tu. Ia fa fika ia olai a fa kore o le fire drug test a o kiringi ai ka unga aver fa mo drug test uma leo. Leo mo fa mo leo. Ia sei si vai ngata ole nei issues ole nei. O sa ro bonga o ka upu leo. Ole ata o tole si mata upu fa au aulea mo le issue ole LTA. Tu langa fo ile sa avea ma ya Chris fa ofo ya o lea wa ma le tuala wa mai lunga ya na fa o mai fo stasio tau ainga se so ta inga ya ja we winga ile emaili mai le official lawyer city ya ma se so enga sa fia nga ile mtanga wengo leo ya ma fa ma dia mai ai ele o maua se vaenga e mafai ai ona la tau fa se molia nga o sunga Chris fa ofo ya o le foi la nei la fia finei na fa o mai foi atia se tusi o lo o fa manino mai ai la le tu langa walanga le pe wa kau feke nga ia ma fisiringi ai pe ai se ala o terminate i lava sunga ya Chris fa ofo ya ele pulenga lava i o le LTA a o lea wa mai le fa ungor suenga na fai e mtanga ruenga leo ai me se foi tawala mai ile official lawyer sili le la wa mai fa mani nonga wa mai fo bo obtaining at fa mani nonga le to ala tatu fa so le stofi a fa le stofi va ngale a mai le yes ale wa mai ila le tali e fa mani no mai ai ya mo le silfia ele tunu pe ye se senga vala ne yelua so enga na fa mtanga ruenga leo male so enga la vaia sa faia ele fa loto i fale ale officer po le mtanga ruenga o Land and Transport Authority ya fa si fo tu la e tatu fa si silanga e vanga le fiafi to e fa mana tuatu ele sta to was fan down le fiafi ya ona tatu fa si silanga la vaia ya te lo birthday na perenise o le birthday le stofi ya aina ona to e fa mana tuatu tatu fa si silanga le mai le tatu ai nga fast o kilani ya fa mana tuatu le tatu fono tanga ile sa nei a fortolu moto Samoa ya ile aso sorry no ostona aso sa nei no fuanga ma le taimil na utu na tu a fortolu se nia ele telefono ma le laulau fa bena foi Gamble Town la do ia Sydney Australia fast ainga Sydney o le telefono tanga foi o le aso sa foi le o le aso nei lo so fortolu o kuso o le tala o le fa auto ya ile hall ale pefia hall ya na woto silfia i Campo Town mai se na plate mama ya tatou te fai puti ai ile afia fisainia ele telefono surua peniko surua pe male laulau ya to fa manatu mo le ainga fast mata fale Hawaii o le tou fonotanga ua tu inatu il vai asfou asolusu riva au kuso aso to nai ile lima ile afiafi no fanga ua ta uilunga faafso tai sunga le prestene ya fata ya o le tou prestene o le ainga fast Hawaii ya marfasi silanga fai umail committee ale fast Bay Area po San Francisco ya ila tou via restala avea masui o committee ya ete ya ifonotanga manatu faalia ya ta penanga o fa moemoenga ya se lautala ya o lo te tala se ia pa ia la solusu malua o au kusoro no inga o le aso to na utu ina tulunga tatou details o malava manu merite vili e fa lau tele nai le tatou fa sisilanga le taurunga le tatou wa programa ne vanga le fiafi anga le maile tua ya elo so ifu lau le lei malo lo tau tai wa ya
Ya, tātou whilo i la stofi. Siata, male atau. Ya, mese fo le tātou program le Tautai A'e ma le tātou ofisa. Ma whātou whātu. So i fōma i manuia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhewhanau tuaile ta avale le ngata whuilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, mautu malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri leo nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaloloa ma le nu o lo iai le nei whaloloa, mautinoa, ua sa o le lei le whaloloa ma le nu. Filifili leo whai o le talo for voucher te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala. E o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out. E wha mautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo wha mo ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e mai se tua tusi. Polo ainga I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Mana tua, Pacific Food, ma le talo for voucher. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai mafaisoa I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika.
A whai o e se tangata e mana o mea se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane, Australia, el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Fatu sau pese, ni pese gamalie, fia gana, ese le mata grofie. Agi mai fisaga, tatava mai oata, le bua Samoa. Darling, you're the only one that I want. Tafia falo, atu leo. Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaawai le Tasi iwa se lau i Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ail whai ngā malanga, mo le ua wala au i aili atua. E ave se aili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia māla malama a tili o na sila sila mwhai tau māla malama le i mātou tū lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata i pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant.